Thank you so much. I tell you, today is such a good day. Yani mimi kaletewa mahoa na my guest. I tell ya. Leo jorua yako thi eguko. Gutire mundu menyire jorua yako niriko. Nyone kugaretie. Ndagaria biu, ndake gweta kiria. Leo ndo makendeka ni anti wa ku reject. Gukugeta aunt. Ni mama mo kafete ala. Ni auntie. Ni mwonaga ni auntie wa Prado. Omothe ni muthenya munene, and thank you so much. Karibu sana Auntie Jemima. Thank you. Muthoni, thank you. Nidakugwa loud and clear. How are you? Kai ko visita tapo. Goragia ko ngekete. Ndio wewe. Kai. Mani mo geragia. Whatever. Hai. Sasa auntie. Kaki go sotagia mani. Stacy. Raiha. Kai kaire. Get the view. She's down to us. Ake hagi ko muragi, what are you up to? Wow. Aterere. Hai. Ogo to shoke te ko ya gorokie. Please, tu kachita mogorokie. Romereria ndo. Musiari. Musiari na mwana dakinyetie miaka ere. Ukijitira mogorokie no alikuwa kanyina kale o. Good to see you. Good to see you. Thank you, my darling. Nikiru. Eno ni korute kasho. Nitokugeria tondu riri. Ngiukire. Kafe ruteke. Karibu. Thank you. Asante. Karibu sana. Thank you. Uri wakora gwa kameme. Ko dokitere mwetu na tikuingira ni kuhitukira twina ndana kijika interview ire kaga YouTube. Ikirigwo ni anene guku. Yarigirwo. Agothiaga. Uthukuma muno. But he's also doing a nice job. Karibu sana. Ndio njiriga. Uturaga ate. Hai no kwihiti kuhiginyana. No rutikire na oru. No turakeri miena yothe. Maisha makeri tuhangikira diredi. Kanjigwa sikiragwo ni maisha kuri tuhato wewe nacio na makutura na tama marito. Thank you, darling. Thank you for the flowers. You're welcome. Oh, you are the first guest to bring me flowers. I wanted to give you your flowers. Thank you. Because you're doing an amazing show. Amen. Do you know your show is the most listened to mid-morning? Thank you. In Kikuyu. Thank you. Nyaruta wira mwega muno. Gumono goshikore gai. Amen. No kinyirio hao. Thank you. Queen of the airwaves. Oh, amen. Ukinyirio hao muthoni. Thank you so much. Very nice. Karibu sana. Thank you. Riwe ni wejoru ito yako thi. Gai Finally. Kurite baba higurire. Tamam. Jorua yako thi. Kiu geikarirwo ni Chris Kirubi. I am telling you. My goodness. For sure. Yes. Who is who? Who is who? Who is Jorua? Who is Jorua? Kana ne comedy. Yes. Kana ne weinine. Yes. Kana ne biashara ine. Yes. Kana ne Valentine Cake House. Kana ne o Bishop o JJ okay gay. O evangelist, you know. Yes. Amemerekia gorani. Yes. So when we Jorua ito yako thi muthenya omuthi. Thank you, I'm humbled. And I really follow you. Thank you. No ne nyona have you to kwenda titore. Nigukwira haria ukiria utukiaragia. Karibu sana. Na nejwe mundu wi hau urarigwo ngwanjia ku. Especially matirifu-ini maya ma Stacy. Yes. Ni korito muno andu makianjiriria ona in comedy. Yes. In business. Yes. Ni korito muno na ni na bara nyingi muno kwina weiru muingi muno mundu arathi kuruta ini uruguo ta Stacy ukaguthwo ugathi kuruta uguo ini uruguo ta mundu muini ukarigwo ugathi kuruta uguo ati ni campaign ukaguthwo ga biashara gaku ugakaguthwo you know. So nikio turehaga Jorua yako thi nigetha andu makamenya Auntie Jemima. Yes. Tata wako ri akabete. Oh yes. Maona akinyete hau mamenye gathabari karia gereire and I know it's gonna be interesting. Oh yes. Na nidakena muno nigukorwo ngikuhost. Thank you so much. And for sure you're doing a good job. Thank you, I appreciate. Keep moving. Thank you. Tuhe maritwa maku. Tuweke serious. Good. Okay. Aya, sawa. Niye jitago Wangari. Ate? Wanguri. Wangari.
wa Ngori. Ngori ni muthe waku baba itu Ngori ria mbere okay itiritwa mundu angitira muno monire mahe masi no nitaugite nitawasalimia niwaulize why masi Wangari Ngori yes mase witu tatu aithanga ni muthoni ono foundation ya kego helio kuhuthira kejite mase witu yo igue leo ni amazing yes uciareirwo ku ma muno ta otamwana uri ungi ni thiftari na ndaciairwo Pumwani haya hidio mam na baba maikaraga no KM niku thutha wa KU kunduita kahawa kiwanja kahawa kiwanja baba rugaga KU main campus he's a chef no eriga kuruga cukuru endele yandikitwo ndari aturugira ringi na mamu ni kuo kwa mathini ku mamenyanire ugo ndaciarirwo ku na tuikara ku miaka iganona tucoka ndokahiyo guko mundu atengeraga sorry twena mathaa mana na niguo ngithire ndiria gatatu riu ri guko nikuo waciarirwo yes we mwana wa kaigana ni nie first born no igwira aya ngitha you're the role model ni doretwo iguru out of how many siblings? I have my brother and a sister too. Three. Muri atatu. Tajera terere. Yes. You anyway first born waciarirwo kuria KU. No waciarirwo guku Pumwani. Baba itu ni bici. Nake mutumia wake gwitwo nyina wa mase. Mam dari wira, she was a housewife. Ni kurera. Ni waciarwo. Ndaciarwo. Ni ukuingira thukuru. Ni kuingira thukuru. Twauma ru KU. Mauma KU. Moka ru kino kuria tuikaraga. Mathike no niki tondu ni kuo rugwa baba mugunda wa baba ru kuria baba ciarirwo ru niho agairwo mugunda ni guka ru ni kuo moka ndambiriria cukuru uingira cukuru uriku nathari ndingiririkana yetagwo ati tondu tuire yari kundu gwitagwo Kagondo ni ahingirwo Kagondo ni ahingirwo ru ni buroti na muthe ario wira NBC ru ni umire kou ni acokaniririe waciarirwo ni acokaniririe bia ambiriria wira wa taxi ai naga pick up KJ something ka white ndirakarikana ru kau ni kwararuta nako wira wa taxi mathina ke ru no guikara nyumba kana ni anjie kurima kuria kino ni kwambia kurima ni kuigaga thoko baba kamutwira mbera agatwara thoko agacoka ru ningi agoka hwaini haya nake muhiki wa ciero witagwo Mase Wangari ni ngira kuria Kagondo nathari kuma nathari agocoka thi cukuru ku athie Kino primary school haya hari uguo ugithikino hasibu ugituke hasibu hau ndathoma wega biu ni uguthoma wega na mwana mugi ndathoma Kino 1 ginya class 5 baba ona ndina ugi haya tondu hindi yo ri tukiaria mama hindi yo ni hindi arimu matumaga fura na staff room koguo nionaga mwana wangeheo a lot of attention no ahituke biu tondu ndatongoragia ku wow number 1 number 2 that's nice ona andu are private haya tondu hindi yo my brother nake ni ambiriirie cukuru uyu ni muciare ungi your brother yes atwarwo Uthiru Genesis school riu nani baba ona kava onake ndimutwariku Uthiru Genesis school riu ndatwarirwo Uthiru Genesis day classic no igwa kuria ni ndatongoragia riu ndoka guku ri ngigitongoria bado mwena uriku uyu ungi wa kianda githungu ri undu ndirahara atindangirite magecira she's quiet ni githungu ndaturangiraga kuria kino mwaragi Gikuyu ona twakina mwarimu mugikuyu etagwo Mrs Nyagaki atubunde githungu na Gikuyu akamwira atia atwiraga this is a boy tukageri ru toinuka hwaini tukirigithania na aria me muci tukamera no it's this is matwe no it's this is a boy tukamera no we are told it's this is a boy no na kuria kodi arutirwo tiwe tukireka atia girata no ria rukuria nda wacama na Githungu ndacama na Githungu ni gukira gina riu nyiteraini adapt yes atamakuga this girl is quiet she's quiet that dark girl she's quiet kamera you call me dark a lot riu ndio na ngoro ndenda kwaria nao ndenda kumera ndi mufani no ndi muthekie no ngaremwo gikikira sawa giona sawa reke giragiriria magwetaga dark girl oh ni makubully did they bully they didn't bully me what I suffered was a culture shock
na ndauga culture shock tondu ni kwari na ciana cia kwao mari na mbia muno it's a private school na ni ndauma kino primary school ni kuku ni bera na taxi riu ona muno iratu nicio cia ndehagira kiria problem na hau ni njugaga mam no nginya ngamwari tondu anguragiria tu hana cia muthuri ikikira guthekiga themba na we muthuri goko imagine nake wa mwiri my brother to wa mwiri wa body akamugurira ciina ndire ihana cia mutumia tikana mamwe na depression ndamenya ru twakora stress na mwiri witu tukiinuka ru hau niho ndonaga self esteem igathithi urathi ugo thuite muthoni wena wewe wigutenderia ma igikima kwenjera ejagira kiri riu ukona aya mena tafi you know tafi those days were tafi yes the bara ones yes na riu ni hindi yo ndirakigira na icio cia muthuri riu ngona hau niho esteem riu ni yokagira na githungu hatiri no riu ngiambiriria riu gukacha okahora riu ngiuma na kuria kianda ngiambiru kwambatira ndaji kwambatira ri afu ngiambi kwariria andu akona hayana ni kabani riu magatinda riu hari andi kena riu ndio ngambiru ku attention riga no ndinira tu cia muthuri na ni uguthoma wega haya ni waje ku improve ni ndaji ku improve tondu Genesis hindi on hindi yambiriria in fact we were the first class 8 I performed very well KCPE. I had 389 out of 500. Wow. Yeah. 389 out of 500. Tariria ciaria marahura ciana macicenjia atmosphere ya shukuru this to that. Yes. No kurigia hiana thoguo hiana nyukwa. Neoru. By the neoru. A lot of us, millennials, jadi horo wa millennials, we were messed by either our teachers or sometimes our parents. True, yes. And don't compare mwana waku. Strength yako ati strength ya mwiro wa witu. Na kena strength yake wa hura biashara kiriu. Na nie strength yake ru tita ya muthoni witu our last born. Kogo aciari matiga compare ciana. Yes. Na wabe umenye strength ya mwana waku. Ni kuri school gutwara mwana waku by the way umumess. Hado muteithie. So study the school. Study your child. Umenye kana ha ni hwagirwo ni kuiko atia gutwarwo. Wow, liga 389 out of 500 orenda guthi cukuru iriku ru nditikwenda gwenda ru hindi ngikara gujorie thirikari murenda thi cukuru iriku to ndakihituka ndira mexiria murenda thiko thirikari kinjira oka tugutwara Kijabe Girls High School. Wow, I was called there baba hindi wete yaga fio uthiru to niho akuagira auria nie ndinethera wakwa cukuru wewe ethera gwetwo yeah na hindi ndarikana PC hindi mari na ndikano gituire gikundi gia Christian education. They used to award itora ini ciana ireka KCPE riu ni ndari the highest PCA giceceni heo dictionary na kamusi na Bible na seti na tikofa ile yale ya blue Oxford yeah riu mam ndagurire icio ni ndagithire nacio Kijabe Girls. Yes. Wow. Yeah. Waigira kuri ni culture shock ni gukugutha kana roga we mundu wa Nairobi kanini tondu ru hindi yo supermarket ira ciari iguru hindi yo tugeni na Nakumatt ru ni kwakirio andu mari na mbia baba no areyukiriria no ndayarokira biu kibuko shopping ire no asura aya mokaga na shopping ma Nakumatt maratathi branded ru ni ndaigira na kaburaki ru ndakinya skuru tene ngonoria indo age bage ukari ni nyonoririe sukari maroka na sukari branded riu ni thimeirwo nuthu magutaki riu ni ndathia ngasi pack wega sukari ngonoria kimukethei riu tugakorwo ru twi ikuo riu no kumathekia. Wow. Yeah. Ni waigira high school ndaigira form 1 ni uguthoma form 1 githoma wega ndari mwana mwega kwina heho kuo form 2 ri that very active in games. Ndathaka football. Wewe niye urona ha ndathakaga number 3 defense. Riu ri ndakire thiini wa the main team ya guthie macindano. Tondu ru ndari mufaniri riu na ndathaka ri makajira students agi makajira tukifanya prefect selection we ndio tutakupe assistant games captain. Na no menya hindi yo prefect watu ika prefect dureka duties. So ndamenyaga ni ngwawo duties. Tuweka elections meka elections re tondu ru gutuika fani ndakoragwo muno noise making list ru duraga punishment in ru alimu ni maroraga makiaga kuhe wanyita ru ge rebel gituika jensi hindi yo giuga ayo hata hizo games yendi sitakuwa naenda jua mjani pe prefect twathi games re ngiaga guthie muthenya wa training
the games patron etagwo Mr Kamwaga agioka akihe punishment ni ndu akwa guthi games ngirigwo eni kanjukite skuru gwikate ejukite guthoma no arahe punishment ni ndu akwa guthaka asa ni ndikoma punishment ndikomeka ngiura skuru ngai na ngimenya no hindi wora rugiri-ini wetagio the gigi ngiuga ndikurira rugiri-ini ngurira gate-ini nyone kana mekunjitia gate nona tarehera mugeni mai na ihenya oni muhena mai kaige muriega ma thanks this kana cai kona watigara iyo ngiona cai ri the bearer okiurira kihingo-ini ngiurira kihingo-ini ngitaima security mathi kunyua cai dining hall ngiura afu mundu wi Kijabe Girls hari ri utie matatu ciukaga hau ciukaga hindi ya kuhinga matatu no ucikorire thibitari Kijabe town ore kianda so ngicomoka ngiambatira kamutitu kari hau uguo ngithii na ngikinya thibitari ngingira matatu na ngiinuka ngai daino kari gukorao kuranyi na amasi kijuria niki ngimira ehe rahio punishment ni ndu akwa guthi guthaka na inyu murite bithi thome korora no ikare agerani kweli mwana we na hakiri nitumucokie cukuru muthenya uyu ungi ndu ni mam na baba gecoka cukuru ri ndakora mahetia makwa ona no maihure notice board maria nyandikite maria njikite na mamwe nginya ndiikite wahe meri masufa huwa na dehydrated masufa kwaja thank you mahetia maige pio nyandikirwo mamwe fine mamwe ni njikite no mamwe it was truly exaggerated tugisirithio ngirwo will suspend her for 2 weeks and then do a shock after 2 weeks kana muthe hau ni angotha kimenya wo area nguthi kuonwo toithu ntu atamuragwo kimenya sawa kenjeterere tukiinuka no ndia kihurirwo no gukiaririo kwirwo ndahitia riu wiki icio igirio na baba ndanjaragiria twahitukanaga uguo nyumba twina silent treatment manzi yake nowe wanjaragiria Kika wikicho igere bora ke silent treatment akwa niongelesha no ndo rakimaka ndio ndiamaka tondu ukimaka ru soke wiki atia ru arabu ru no kuhatuka na ku eni wiki igere niciathira ndacokio ri ni punishment ngirwo nyenje iri maria takataka na thambie riko if you know Kijabe Girls High School they have a very huge kitchen ngirwo ngumuthe ku tairo ritherehua koguo ndaikara mucie wiki igere wiki cingigire ru ni punishment aya ngimagethi kirathi ndirathie kwenja irima ginya saida rehagirwo ni aya ngi hari uguo ndi haso no imagine for 2 weeks now it was really tormenting mentally ni athukirie muno na ru kuma hau you know wa expel school kana wa suspend uri turaga wonagirwo mahetia ona utari kwa sukuru urio maheti urio listini sukuru nenda go strike kwanza nitieni mase atachoma lewe gira mam ai no ari uniform tu gira mam nie ndironerwo muno na ndikuhota guthoma ndigukuhenia tugwika atia ni jejia sukuru makijejia sukuru githie St Martin's Girls High School kweyo Kibagare Kagemi Kibagare wakinya Kagemi ukugira Loresho Estate then ukore ghetto itagwo Kibagare in fact iko katikati ya hiyo ghetto punishment ona twathambagia mitaro riu ni ndarutwo Kiambu ndarehwo Nairobi County remember I am a bit rebellious mudurora sukuru ndari stable we ghetto riu joka ndakora sukuru ate Sunday murerwo muthie out guy of the school compound come back at 5 haya okay Gemoria are you sure Bakijira yes that's what we do here Gemora fine I'll go out I went out nikagemire kisema na ngoma guy saitani live we form 2 riu de form 3 first time oyo mari akanisho ebuka masi umtoka Kiambu kwa shamba kamsho sindio sasa uko Nairobi uni devo un devo live na usi wa kujitafutia unajua kuna devo wa kujitafutia uni kukuita uni ameniita we mwok ameniambia masika sasa uko Nairobi uko na kupeleka na Rieng kuna wase wako na mabiz na naweza taka uwa support kamuliza kina nani mapedi una get watu wanauza dukulu
na wako na familia, si unaweza wa support. Uko shule? Nikamwambia mimi niko shule mzai, nitawa support na nini jo? Nipewa pocket money kidogo, mzai ni wa taxi jo. Akanisho hapana, uko shule utakosa mabizi. Yes. Nikamshow madem wachome kishash. Hata sikuchoma. Nitakuonyesha pole pole, si nitakushow vile sasa tulikuwa tuna make do. Ni goma. Ni goma. Wakamwira atia? Nikamwira ai wewe mimi nashtuka. Mzai anaweza niua. Akaniambia wewe nitakushow. Mzai pia tutamweka mahali pake. Juu amekuwa sawa sana. Umchagamshe mentally pia. Apate stress kidogo. Mama kosi ni wa church. Ngimwira hii mami koja hoyaga muno. Tumuongerere content mahoya-ini. No akiona. We. Ona gya kuhoera. Ngirigo kari kuguku. Ni yari gomeyo. Sade ya mbere nikamshow ai. Ni ndiona tari we ngoma. Tinie. Ni ucio. Wa ukweli. Sade ya mbere ai mimi nikalenga. Nikaona hii story siwezi manzi. Tukaendelea hivi. Twathire urigire Sunday ngine akanishow. Ulisemaje kijana? Ore ngoma. Akanishow kamu. Waja ruhedio ajeta ile gitine tukiume. Kamu. Yomira sawa but siwezi choma. Kambia sini busy una support pedi. Siana si yake hiyo sione kama mtu. Kimwona by the way. Na sawa. So nikaanza tu mdogo. Mudu dabaki muno. Ohani. Remember niko teenage, niko experimenting stage. Mudu kuko nyithere keweta go meja. Arareo getere. Ramondire. Iliona meja. Akara kwiratia. Akanishow pole. Mudu tena mudu nikahora. Na fathe muhe busy ya mesiria. Be age stress. Na mathe age horo wa kuhoya serious. Mahoya content. Nwanyita. Anaetea ginya andu agima muteithia kuhoya. Juana ni show sasa siku hizi spigwi sana. So tafuteni content. Pia mimi mentioniwe kwa maombi. Sasa shaito. Gemera sawa. So tukaanza. Ni kama hiyo hedi. Tukiambiriria. Rugwambiriria na Mandrax MX. Ka tablet kingine ka brown. Ko ruga twara mundu kiriu. Oi kai. Ndarigiro gai kamwe ndakonjora. Ndakojumania ndi mwana wa sukuru. Ni ukuria? Ni kumeria. Kuria ndo. Kumeria. Giuria kama kawapia biako. Nathomire Nyandarua. Nairobi ni koru kai. Nairobi ni koru. Kwaja kange mihindi. Mutihurira roja higurire kameme ndakana njambie. Ati ni ndanyuire njohi ndi munini. Nowe rwagura na mboga. Muthoni kungetwirio. Wega. Tajira terere. No meria ka tablet. Ndameria. Atigeta gwate. Twagetaga ka MX Mandrax. Ndio niko twambiriria nako. Ukiigua atia? Kanyambatirie we. Kai ndarigo we. Gukoragwo o. Alafu ka withdraw kake ni kama ka brown sugar. Ni koru. Kendaga kangi hau. Nigetha uriganirwo. Na ndirakwira ka kunyitaga hau. Ti uriganirwo nigetha witie kangi. Gathitima. Nigetha witie kangi. Na karauma atia? Katia inagoro hedio afu unajua anataka kuniingiza. So hata za kwanza ni free. Ni free. Na akanipeza kuenda nazo shule. Kai. Wanyita. Ndio dasikagia kanyamuini ka rere. Naona tunyamu tu twa mendo tu breath. Ndatuikagia hau. So mkifanyiwa checks pale kwa gate anapita haraka. Ni dhuiti. Ni dhuiti. Midterms ni mimi namtafuta. Gamoje boy mwana kioria wendagia kiriari. Ciana ciake ni irete akanjira haja kura. Ni ngomoretha. Gamoikia kindu. Akuri shukuru no redia. Dia betie. Ona ndika ni gwambia. Ni gaku. Ni gakwa ndeika. Ni ndona demo fani rugongerera ufani. Gakaba tafio. But kuna times zilifika mimi nikashindwa sasa zikani change kabisa. From the vibrant girl I was, nikaanza sasa kuwa quiet. Afu sasa tukaanza mpaka tunachanganya sana dukulu. Holiday. Runi kugusia fio tondu tusukuru twari na wana. Twagusagia fio ati nigetha mbia ithire iria tugurire nayo. Ru tukahia muno guko. So, shaito iyo ni fagi. Ni. Kai. Ru shaito akinjira tonyu kumenyeka ri. Ru turihuthiraga ganja juice. Unakata. Ti ganja juice. Yake? Ya fagi. Kai. Tell shout. Ara empower. Aya nae wagwa nduo. Kadami kuana mukefe wajiki ngithi skuru. No kwimenya. Osire ni ngithi kirathi ndari bo uticha ciaria na tio.
ati nani nini na Rachel ati 7 years bila kujua ni yeye. Naambia wewe tija unatupima wewe. Dede siara hii. Tondora kimwalimu sioni. Ati Abraham ni hayo mwana mkoro. Ati namuulizaje? Gai sasa ukaongea na Gaina. Anaweza kushu mgongo itakataa. So Sara alikuwa aje, alibebaje? Unaketi. Gamoria onatokea riema. Nuhure athire kwe ndomba. Agesira ukainywe nywele. Kuja wewe na wewe. Awe gine ndomba. Ni siara ya kinyaganga kena. Wewe unasema aje? Mwalimu wasi alida amuhete stress kiriu. Ona ni juu hali alimani ugaga. Nionagia ndathire ko. Ategoragate. Jesu ria ahigire thiko 40. Na thiko 40. Mugate na thamaki. Na diari na stew. Ukamwira thea mugate na thamaki. Dry fry aje mpiche. Aje fine iko kwa Bible but aje. Mani damu to waraga. Agia stress. Gai ni mani direnda mamodo we into drugs. Athikirire tondu mwire tu ni acokire akiagera. Na riambe ndimwira ni mumemerekia wega to she's a senior top presenter. Oh yes. Ate ganja juice okuire na kiria na mukefe wa jiki. Ukahithuka hana na tablet na tap. Usini kamwe, waini kamwe. Sasa mchana sasa ni juo. Majuo. Runi arikana akiniambia nita support bees, ndamuragia rugweka ati. Runi kwa jira gaso uko shule. Mtu akieka sport shoe yake vibaya. Si Sunday mnatokea. Unatoka pita naye. Jehova Gai. Nage. Kage minioke agathoko. Asa. Dogiaga. So unampelekea. Tafiki kwa vibaya. School shoes. So Sunday watu wakitoka mass, mimi dombio. Natokea na kabag kangu. Ndikiulizwa kage dathi gotumithia. Nesia games. Ni ndakana gukira nginya Kenya Power. Niliwaka wewe. Ate? Yes. Umudherero. Hata sio pipes katero. No sio rudigeria rande. Kiruba. Ona kabadie. Kulikuwa kugwana kuambia. Ruakana. No waye ido. Ndakana ndaiye ido. Bahituka sio no ngimenya no ngetuira. Sasa ni either cleaner anaekelewa. St. Martin's, but it's a nice school. Yes. Beautiful. Dorms ni cubes zote. 4 per room. Yes, 4 per room. Na gutiri mathanduku. Ukaituka na cabinet. Ukieka kiatu yako vibaya mimi napita nayo mse. Sunday niko busy mbaya na support ule pedi. Wathiri ukanegero kashufa ukanena kashufa ka jiki. Ndio runi tablets ile kwa jiki de kuira stoko. Tena uchapi mingi kidogo yake. Todo dawa tarufagi yako ria na ya kunywa ni mbaya, they are very strong because it goes to the system direct. So you are utumi mob. Tena usichome shule una get. Riu kwe mundu urahe ko umuire ndidrabia. Ndidamenya kana igwabia. Riu no wajia kwendia ko tuneana ido. Ndaje kuneana ido. Ndathi kuna ndaigira drama club. So mali zilinishikia sana. Ni tumenda drama Dagoretti High School. Ditches twathie drama. So me I was a drama na nidekaga bado solo verse because they are very active in games. No ugeka kiriare tukifanya solo verse nikawaka. Okay, kerere boka. Dare. Nilikuwa nasema solo verse sad. Ya domoragitwo. Luyare, they were buried in a mass grave at night. For tradition overrules modernity. We condemn these acts of evil violence. We condemn these brutal, egoistic, sadistic acts. We as a mindful society, let's come together in one breath of concern and say, enough is enough. May the departed souls rest in eternal peace. Lu dakanari, lu ni dathire de mukenu. Lu ginya ado ne makuire. They were buried in a mass grave at like ajikita makari gakagesa wakairetu. Kari urokire kugasoro basi ya St. Martin's. Gesi do. Ndikuga kawathekaga. Ginya how had departed souls. Drama ndahuraga drama ya traditional folk dance. Ruho niho ndahayagiro kiheo tandoko de mukenu hingatia. Makaga she was really enjoying herself. Kumbe ni ende kondo kongi. Ni uguthoma ndiguthoma no uthome muthoni tigo ndirakirigwo indo ni wanyitwo
Danyitiro twe drama re. So there was a dance we performed very late at night because it was national level. It was very late at night. Na fear ya mwalimu wothe wina girls school ni matukane na boys otuko. Tondwe ni kimegwika. Remember they are teenagers, they are hyper. Thio tugethi dining gira nikamwambia wasi twendeni dining tukadance kwani iko nini sini sherehe. Tukaenda dining. Twe dining re si tuko tuna dance na maboy tukaona msister anakam. It's a sister school. Gimenyaru haha, I have to save my people. I am the anointed one. I have to save my girls. Sherehe lazima ipigwe. Nikaangalia akaingia DH. Nikazima stima. No, can you put back those lights on? Givige muruta veil. Ukimuruta kitabaya? No, na nitratwara na we na boga na nina kitabaya. Gwetereire hau buro gwire ru otweikwo muthoni. Tio the kama. Marerire. I needed to get her out of the dining hall. That was the only way. Kitengera na kio. Ibera to me pohoro. Oh, ni mundu aromereria. Oyo okire tokene. Tondo kenya era stress. Igai. Ndarambia ndarakinya. Ere turabatia wiro. Ere turabatia rĩu. Ukiruta sister kitabaya. Na ngĩhurũka na kĩonja. Chua. Tanyiterera hitoka ndani. Icio thome tũmohoro tũrĩ agent. Tũnyihie. Oke gũtwĩra ũhoro wa kidiki mbeca ciake nĩ tũĩ cigana. Ũhoro wĩ haha nĩ wa gũteithia bũrũri nginya president amenye andũ arĩa aratongoria. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayuka mũingĩ. And I'm here to confirm that he is no longer the Secretary General of UDA party. Atongoria icio marauma na kuu jamaa magoka kuhurithania magocoka mathie na hizo tigwo na thina. Tunakaa kama watoto wa timu na tuko na serikali. Wada kuria tiriri kaya aria twathurire mathire ku kura cito ciathire ku Oma weigiririku no shaba Kindiki guturanira utonga wa milioni 150 kuma riria murirwo ta minister ikereka ria mbere na waki wa thoko ya muigana wa shiringi bilioni 1 kwambiriria tauni-ine ya Embu. Nĩirĩkĩtie kwĩhanda mũnyuge maya nĩ mohoro ma thaa thita na nĩciemera ho njĩtagwo Dan Wainaina. Kindiki Kithure uria wendekithĩtio nĩ President William Ruto kũiyũkia gĩturwa kĩa minister wa ũgitĩri wa bũrũri ikereka rĩa kerĩ thirikari nene ahithũrĩtie atĩ ũtonga wake nĩ wongererekete na shiringi milioni 150 kuma rĩrĩa aiyũkirie gĩturwa kĩu mwaka wa 2022. Kindiki uria wĩrĩga gũbutwo wĩra ĩndĩ arahũndũrwo thutha wa kwamũrwo werũ nĩ President Ruto erĩte kamĩtĩ ya bunge ya gĩbũrũri atĩ ũtonga wake nĩ wongererekete kuma shiringi milioni 544 nginyagia shiringi milioni 694. Ahithũrĩtie atĩ ũtheremu ũcio umanĩte na kambuni yake ya ũtungata wa watho hamwe na ũtonga wa indo ingĩ. What is your worth? 694 million. Made of I have 2 homes, one in Nairobi and one in Tharaka Nithi. Then I have landed buildings, about 235 million. My 2 homes are worth 190 million. And then I also have savings in SACCOs and banks. I also do legal practice, so I have a bit of revenue that I've generated through my law firm, and that is it. And I forgot, Mr. Speaker, when I was filling in, I forgot to add I have vehicles of about 17 million, which are not part of that report. I apologize. I remembered after I had submitted the questionnaire. Ihinda-inĩ rĩrĩ kamĩtĩ ya bunge irathũrima Ndagĩtarĩ Deborah Mulongo Barasa uria wendekithĩtio nĩ President Ruto kũiyũkia ithenya rĩa Susan Nakhumicha ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ. Tutige na icio waki wa thoko nene ya tauni ya Embu ya muigana wa shiringi bilioni 1 nĩ wambĩrĩirie kĩroko kĩa ũmũthĩ onjoria 2,000
magitanywo kuguneka na thoko yo ya Tirihwo. Sharia Mohamed, mwandiki wa mohoro. Matigana macini ya kambuni ya Pinye iria ihetwo kandarathi ya gwaka thoko ya tauni ya Embu ya muigana wa ciringi bilioni 1 nĩmarĩkĩtie gũkinya rĩu mwaka wa thoko ĩyo ũkĩambĩrĩria ũmũthĩ. Finally thoko nĩ kwambĩrĩria gũtumwo na contractor wĩtagwo Pinye Contractors nĩkĩo ratherwe contract ya gũtuma thoko ĩno aigũkũ nĩ wambĩrĩria gũtuma machine icio mona igĩambĩrĩria gũkinya gwĩcio igakorwo igĩkinya rũcio. Twĩyava nũndũ akĩndũ gĩtagwo site handover ava twĩkarĩte vonthe nĩ mũraririkana nĩvo twatharirie thoko ĩrĩa ya Inguru ĩrĩa ĩtaĩ moda na nĩ mũraririkana governor nĩ mwarĩrĩrio maũndũ ma thoko ĩno tondu thoko ĩno era nĩ ambia ta ciagana nĩ thoko ya kindu bilioni 1. Umuthi tuliava nundu wa kuroria thoko ĩno ya Embu ambayo irambĩrĩrio umuthi rasmi na thoko ĩno nĩ korwo ĩrĩ imwe ya flagship project iria mwĩci thĩinĩ wa national government iria iravota gukorwo ikiroria macirai ma afanyikazi ma biashara na thoko ĩno nĩ korwo igĩteithia andu ta 2,500 na andu acio magakorwo magĩka biashara tofauti kĩrĩa gĩgakorwo kĩ very important nĩ makorwo mari vandu vena environment yagirire na vandu vagakorwo very modern. Umuthi tuliava kuhakikisha uria twerire andu a Embu uvoro wa kindu kiega kira tukwambiriria nakyo kindu modern nikyo turambiriria umuthi the Embu County. Minister wa migunda na uthii wa nambere wa thirikari ya county ya Embu Raymond Kinyua kiuga siasa na maheni maria makoretwo magitamburukio iguru igie waki wa thoko iyo makinyete muthia na ningienda gucokeria wana biashara ngatho muno tondu ni kuvule siasa nyingi muno cia thoko ino gugatuika thoko titumwa gugatuika maundu mengi muno gugatuika site tembega maundu mau monthe umani ati twai na challenges icio cia mbere cia procurement tikwa kwa ina challenge ngi na maundu mau ni mo governor akoretwo akirumiriria na finally contractor no akinya thoko ni ikorwo igitumwa na uguo mbugire thoko ina facilities nyingi muno nginya sama ICT hub na krishi ya varia atumia mangi kaigaga twana tunini nundu ni oyingi muno thoko rino mbeu njithi ikihoyo yumĩrie niguo eheo wira wa gwaka thoko iyo tagwo Gakuru wa Muciri kuma Ministry ya Housing na Urban Development umuthi toka kwambiriria waki wa thoko ya Embu Modern thoko yo trenda ya iteithia andu a guku na kuma umuthi na rucio turahoya andu a Embu moke mahoye wira na maheo wira contractor nake turamuhoya ethe suppliers ya guku agure materials guku niguo nyamu ino iteithia andu mbeca itiguo guku na andu a guku makona nyamu itago economic stimulus package geragia muno no kuga twende kazi na twambiririe wira ngiribotera Kameme Kayuka muingi kuma thoko-ini nene ya tauni ya Embu nijitagwo Macharia Mohamed. Mohoro mangĩ thutha wa ithaa njĩtagwo Dan Wainaina. Dan Wainaina. Thank you. Wakuthomera uguo riria twina ageni. Mugeni uyu ni arauga ni wa na mu host. Hosted I know her story. Atuhe umuthi tondu riu yaku ni twamiringire kinje matiga kundungiarie uma woigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme Kayuka muingi ungikorwo wi no ndungienda kumenyithia metha itu ya mohoro hura thimu namba 0704 111 555. Kameme. Kila siku nchini Kenya, mabingwa huamka kuendeleza kazi. Hawavai mavazi maalum, hufanya kazi kwa bidii kila siku na kusaidia wengine kupaa. Kwa kweli, hawa ni the champions behind the champions. Na sasa, Safaricom inataka kusema asante kwa mabingwa hawa. Mabingwa kama wewe, to celebrate you for giving your personal best. Nunua Shine Kenya bundles kuanzia shilingi 20 ama tuma au lipa na M-Pesa kuanzia shilingi 200 kupata entry moja ya promo. Pata nafasi ya kushinda zawadi kila siku ama 1 million kila wiki au grand prize ya milioni 5. Tembelea My Safaricom or M-Pesa app ama bonyeza *344# *444# au *544# kushinda kwa mbio za mamili na Safaricom. Sisi wote ni mabingwa. Safaricom for you. Hihi ni uĩ atĩ system ya token meter yaku nĩ irabatara gũkorwo updated? Nĩ ũndũ mũhũthũ na gũtirĩ marĩhi. Wamũkĩra ndũmĩrĩri kuma kũrĩ Kenya Power, ĩkĩra kodi ya mbere nĩguo ũreset, ũcoke wĩkĩre kodi ya kerĩ nĩguo ĩkorwo ĩ updated, gũtigĩrĩra token meter yaku nĩ ĩgũthiĩ na mbere na kũruta wĩra. Ujumbe huu umeletwa kwako na Kenya Power. David
Jane Turibi Kenywa ndiramenyithio kuma gwacheza sita ati ni wiriga kwihotanira ngiriga na rimwe ndaiguire wega muno na ntietikagia ka kwa namba 6 kaweka 20 zikaingiana nikaona message imerudi ikapanana ni ihinda ria kureu toma kiugo kameme kuri SMS number 24224 wekira pin yaku wehotanire ginya milioni 5 hau kana wigerereki itangaro riri rihithukine BCG neza vita na ndagika 11 mathaa ukimenyithio ni Safaricom makoretwo makinyitanira na Akenya kuma muthenya wa mbere. Safaricom riu nio sponsors a Team Kenya kuria Paris mathako-ini ma Olympics 2024. Safaricom ni marakungwira Akenya othe aria manyitite itemi o riothe thiini wa thabari ino. Unyitaniri waku ni kugacira kwao. Let's shine Team Kenya, sisi wote ni mabingu. Kameme kayukamwe tukigashirithia ndugu itu ona muno makiri na riu no twamukire wega kagema 92.3 FM Thank you so much. Goko kwa kameme kayo kamwe gitwe na jorua yako thi twe na Auntie Jemima no riu turaba kumwita Masi Wangari. Oh yes. Nireke gwire Hana Juma kuma Milton Keynes ego ko Kenya raiga salimia Auntie Jemima. Nimesalimika sana. Ruona ndaramenya kana ni haro kana ruona ndara mafanza kumaraba kodi wo who is this we for Kara yo how thank you so much Professor Simon Gesharu. Yes. Kuma Mount Kenya University. Araiga that lady should be taken to class of medicine. She has shown. Thank you so much. Thank you. Muthuri ucio ni muthuri uhiye na mafanza itu ndajajaga mundu eterire kuigwa riu mundu umireire ku to dressiro nake araiga uguo niguo anjitie na niwe founder wa Mount Kenya University Kenya and Mount Kigali University the only Kenyan in East Africa or the only person with 2 private universities. Oh wow. Na jirie gethe bageri okay. Koguo nduthiete huru. Koguo university ndahota wika ati. Amba akona kenaiyaga iratu ri. Gesaru. Adira rugano rwake na tutire turarwanjiriria. Arauga gatithiete huru. Enda kuigua riu uria gathiete. That's so good. Na riothe maratwandikira thank you so much. SMS ni nyingi tutihota kumugeithia inyuothe. God bless you so much. Rugamiriri woi ni professor. Oh yes. Hey, Masi. Tuweko. Riu ni urutire sister gitabaya. In fact my father is tuned Roger metambo-ini. Roger andika atiriri guthomere riu to be precise uria Roger nake no mundu wa gukiguthandu. Roger arauga na kweli mori ni ciakembire atimai. Sio thogu hau. Ucio no wandikeo na kweli mori ni ciakembire na timai. Walikemba kembe. Kembekes. Ni waruta sister na you know I'm a Catholic. Yes. Riu ni ndiramba gwiciria Sister Teresa uria ngika. Ni anjia kurira. No ra ihenya. Ora ihenya na ni ndikire thutha nakio. Ndarakuona ne nduma. Ndanyona. Ndatengeru ndamucinda ndathie ndamicuria bathi ni ria twari nayo outside mira-ini ndagethe muno na ndacoka dining hall. Hora. Ukienda wira ni tukumutwara Kariko TV they are recruiting. Kiwa kire kinyonyo. My God. Na twagicoka cukuru. Unknown to me ni ndamenyekire. All right. So I was makiamba guthimira. Yes. Tondu ni mekumaka muno marigwa ati how kagurukaga. Metugo ya muhiki. Makiamba magwe ekai twambe tuthimire. Gwicirio na sister abire gwiciria ni kuigirirwo. So she said let us watch first. All right. So si tukaendelea hivyo. So sasa ni second term. So Shaitu kuna time alikuwa ananiletea. Tukiwa na exam tutiaumaga gate-ini koguo he uria we okaga cukuru tondu ni ateithagia ciana it had a primary section ni ateithagia ciana ciari hau practicing ya different activities riu toho tugukionanira so ananigonga ka wiki ingine moja
sawa so shaito hiyo wiki hakuka guciari hasu branch igi kamundu kangionete ga support biashara na no igwa uyu anaheo dawa my can you imagine geto nigetha tu aiye indo cia iritu kou amunengere endie mamuthukie mutwe njira ni kumuthukia mutwe of course ate akiaga guka iyo ni wiki ya kigeranio so wiki ya kigeranio tutiumaga sawa so niĩ notice tap ile dena ciori zitafika mpaka wenu so lazima ningendaganya msister de murwaru kundu ekuona ni tumuherutha murimu cio ona ni kugwatia yangi so mimi nikangoja Monday Tuesday Wednesday nikamaliza ni utwikire addicted there's nothing I can do without now. My God, Jesus Christ. Dadhi ru jona. Tagushia microphone ya anti goigwe wega. Oh good. Ni kile atinayo. Nirago. Na tapi. Pali na tapteka. Githiru gwe sister. Ngimwira I'm not feeling well. Akijuria ni kikiuru. Ngimwira nyondo yakwa ni irauma thakame. Damwira nyondo. Go home. Jua tuna specialist who are blessed. Ndare mutumia tadie mwe murimu wa nyondo mundu akwite muraru nyondo no wite karango na ndagienda wone mukora ngoro ari kwendeo ni angiamwitire no ndari kuo akijuria have you gone to the dispensary ngimwira no the dispensary there is a man there the nurse is a man mimi mtolei matiti yangu akijira no I'll send a sister to look at you if it's a lump utukupe ruhusa uende hosi arugimenya my plan will not work because I'm not unwell my breasts are okay so nikaka Wednesday shoka gikoyo gai ne thire ngikara ru Wednesday yo ngimenya ru plan yakwa ni ashuha Thursday remember ni thire so da survive tu na ganja juice so ngingangana fio Thursday nikaka tu na but I was feeling very unwell the withdrawal syndrome share man drugs they are very strong ngikara Thursday ngikara Friday Saturday hakiri ciakwa ciahuraga nyondo thakame na kuinuka doire sidano getura nyodo. My God, Jesus Christ. I pricked the nipple. Oh no. Then sister ikaraga basement because it was dining area dorms zilikuwa flat so sister alikuwa na basement so saa hiyo ina bleed nikaenda nikamuonyesha ru niginya ndirarira no wathesha nyodo ndetura muthia na ndaikoroka ihenya igwa thithi Nyaregwa kuhutia si. Ekiuraga hedeo. Akejoria, are you sure you've not messed with it? Todo unaona they were observing me. Ngemuri hata we sister mtu anaweza jidunga matiti. Jokire ndethe nyodo kademugoroku. Akejoria, are you sure? Ngemuri, yeah, I'm very sure. Nipe ruhusa niende hosi before nikufe. Akejira, go and never come back here. Remember, I am on withdrawals. The only thing I want is to go. Deda kwiro to go. Even though nilitoka St. Martin's. Stacy kama kile ugaga hate urare aka producer wa karura wa nyuto ate yo ne story urathie kuheana riu ici ndecio njorua ikereria waigua andu mena nyondo cina turima twagwitura tutariga gore ke nyondo meka ndoima ni wathie ndathie ni wetha mundu uyu ngoma that is the first stop. There's nothing else I can do. My God, that is my first stop. Have mercy. Nikumwetha ako haria ke bridge ni gya kagemi gya tene. Luckily I found him. Akejera gutirere the reason sijakuwa ni juu hakuna supplier wetu ni kama pia alishikwa so zenye tumepata tap ni cia sida kai na rusida no dikurehera sukuru gemrai by the way hapo utachoma so nikamwambia we ni the same substance akaambia si hiyo but hai yake iko hanini kimura ni dirisa unaniona kadi ali sawa by the way sikuwa sawa kabisa akithesa riu mari riu tuweko ni ona nenya jigo turwo nenda rwatu tweka mi gitara saini gai Jehova igwe mamwanama now nake ndoe guthima na hindi ciarehwo athecire mace overdose oi niĩ rĩu hau na hau nĩ gwetha matatu cia gwitũ kosi harĩa ndamĩonire nĩ ngĩhamba ngĩcuka rĩu niĩ kuma hau rĩu niĩ nĩ karũgano heagwo ũrĩa gwathire na mbere. By the way, I have no recollection ya ũrĩa rĩu gwathire rĩu kuma hau tondũ njĩragwo ndakorirwo handũ ngomete ni neighbor wetu wa hapo home akindwara mucie
Ngikinya ri sister ni ahurire thimu mucii augo uria kuhana na ndaingatwo riu ngikinya ri riu ni gukinya mathi akinjira nyambe njeterere baba riu oka njiragwo riu ndambire riu ni mzaya oka hwaire ndari niki mundu uyu tuhana-ini turathaka to ni kunjikanagia akanguthana maguru aingamwira ukamzai riu ni ndonaga tugithaka no anyita riu ni nderagwo leta ni kuhurwo ndahuragwo ni marakara maria bavari namo ate nawe uramwika atia riu ndona tari guthaka turathaka ngona hii jamaa tunafanana tunachezeraje leo jo andrusha huku narudi hivi agithio na try ku block ngare mwote ndo ndirahota kai ndokirire ndi thibitari after the second day muru ndokirire hey ndokira manda kurire nyimbite mwiri ni ndudio kuri ndahuritwo hey riu niguo ndoragika guthire atia mani ndo ngai ni ndakiri kangemi ndo ngai kari kimujikire kwani nipigwa na mob hapana ni mzai na ngirwo now in that subconscious state ngihurwo rumu ciru ni ndamwirire niki kirathie nambe ikashoni ni shaito alifanya hivi na hivi na hivi so mathire makireport hano uguo kana wakareport so nikiwa hivyo afu gitwaro ru thibitari tajera tiriri tondu tuthiete wega atenya mwisho wa horo igira kwi mwarimu wa CRI wa mwiraga atia ni kwa muuliza ni sawa unatusomea hii kitu but ni Jacob mwenye aliambiwa afanye kazi 7 years na muuliza 7 years kariki arutira wi afu akaheo rio tariwe ayo ngidarauga tiwe na muuliza hata ka unatusomea jo nuhu asaragia atia kiria roba igire udagera ikumuria ebu practically to show tuelezere like pia kare nyamu utwire atiriri athia karia na nyamu igiri agacira inyo kai inyo ngimuhuthirwo ta example ya ndo ya matanigira thafina-ini so mean ticha ciari au weka kirathi gitu akagia stress na ndamuna agakena kamunya inda kitu iko kendi ni wekora thibitari ndekora thibitari udero uria gwagika atia gwathi uria gwathi na twainuka ri gorio mathi akijeru ni gucoka cukuru ni waigatirwo kuria ni hairwo expulsion ngimarasa ni ndiera cukuru ngitiraingira na we kuria ndurathoma by the ndiathoma ndikindu ndanyitaga he kuku ndigutikindi ndanyitaga St Martin tiga kuria mwarimu tiga ruciarai ciariru ni twatwaranaga wega na mwarimu na wathi kigeranio ni uramehetuka ona ki no uhituke o haria no cio ni uramuria hindi tia otondaki ukoria Jesu Kristo araciarirwo muharati-ini niki to be logical to be logical akuire niki handu morage saitani ruta moragia unajua ni easy kuwa umbaya magie kurago maniki utongere kuria twikino tokere free endeni Stacy makiona mori wa Jesu akirutira ndoragi saita mwarimu anyway riu ni waigato cukuru ni ndaigato na ndera mathi ndingihota ndamweredia hota ku concentrate arafu akajuria uwa he decide agorire TV ni ngirorera hidio ni kubamba yoka ya gospel akajuria ura concentrate na TV ri ili to concentrate na mafuku ngimwira ai mathi vitabu na TV ni vitu mbili different haiwezi riu ni guikara ku riu mahoya ru content nona riu haria shaitani ajiragira mathi ahoyaga atumia mokaga muci content riu yari u na mzai riu stress ari na stress arafu ndekunoga ni gwetha cukuru ingi au ndu ya gatatu cukuru ya Steph Johedio yari eni amiona ndamiona na mutumia ucio tithero ucio ndari ithero no cio nake ni ngumutwarira mahua ni ngukwira niki wa mugambire na ndoto yake ageithike ni mutumi wa nguo muno wa mugambi ni akinyirirwo ni twathi na shaitani wakwa vavathie remember kuri I've been expelled so I don't have papers I don't have nothing vava eguthie uthiru cyber akafoji akira mundu wa cyber baba mathi kwa ngoma ni ngamwaririria magai hindi ya judgment ni ngari baba amwira muthondekere report card yakwa ne thome wega mathabu akiheci isigia kirora kiria ngugia oi mamushiri see what parents go through ni maona ni Roger ne ndakora ni sorry Roger tarora thimu ni riko goikia igana oguo tuma tondu muthuri ucio ne ndamutangire muno riu renda njikuigwa na muthuri ucio thora ni ngurira oye Roger tarora thimu hau uthi kwa arire
na ndoka inuke kombore nyumba panali ukome kou wewe aya siari ima agiforge na makigira nguo kuria sister guaga ndirathi akiuga sa maigire indo cia kwanja ya gate kamuhuko kakeigwo hau ngigithie kwa wa Mugambi kirwo makineana nini na kiri hard post ari hari rugirigo ruguku ni kundareho hidio Steph Joy hidio na kiambiriirie hau eni wa Mugambi mari triple 1 2 3 niko na mazemi nataka soft life stoboy huku jo hai afu derwo jokere form 2 kai after nimesoma form 3 yote 2 terms naambiwa nirudie form 2 ndathi kirathi ndiragia indo ciothe kionona dieri kelimo St Martins iko kwali na wana no unaona niko sokera so napata kila kitu day 1 hwaini twainukta ndathi ndomuri ngikuja ru indo ciakwa ndicikie wega kiria ithanduku-ini ri imagine zikwa zimeisha ni mimi nilikuwa ni twahithaga wega kule stikone kwa shati ya blouse kuna tap zilikuwa zimebaki ma dio igoma ruhido dogete ona nigugeria gugicenjia wacha nisome jumzaya kidogo nilimhurumia kidogo leo saitani kumbe na akiokire ginya eni daradiga ganionete ni dra support haso muno dasi kora blouse ine nikapata taps kadhaa I think zilikuwa 4 kimenya ni kureheria ici thiko mwangomia thibitari ni mukuinamia ndanyuire igere rocine ndaguthaga kamwe hwaine ngigutha ingigire muthenya ngikirathi mwalimu wa ciari ndamwetereirio wa Steph Joy nake andambwe ndimwira kuja nikupeleke na rie tuko story gani sasa nyinyi mukinyete kuko Steph Joy nawe ngutwarithie kiriu lakini akukua na ciari hiyo siku no ndirikanaga wega ndiethambire thiko 3 day 1 ndio nilizipata day 2 sikuoga day 3 nikaona huku hata siwezi mimi nataka soft life ngithie kwa principal Mrs Mugambi hwaini ngimuguthagira kimana excuse me madam I am a drug addict na staki shule kai amakire ngimwe ukiniweka huku nguguthukiria ciana ciaku ciothe so uni release with immediate effect kai okay ngimwira ona maratathi mau wareheirwo ni gufunji baba funji ngimwira thie uthero cyber nguonie wira uria uraruta that's not a report form it's forged that woman Mrs Mugambi she's a counselor I think yes she knows how to deal with different people ni mumurehaga mugeithie mu na hindi agoka njira maniga mutwarira mahua agithikiria okay runi oyo nake ko deal na ithwe keje okay so umetumia hao no kambia for long mimi wagwan aya na mimi pedi rugu no mumakie nigetha andekererie akihura thimu mucia keje atuhe namba ya mam ngimunengere mam ni kuya thimu mami todo ya thimu ni ndioi niki atumia mato ya thimu eko nyumba mugunda ene ni ametiga akiandamia uini akihura ya mbere ndoire ya keri agikimiona ya keri ni abagiku thimu iyo ngai mwathani akimiona akioya akihurwo thimu akirwo agioka utuko ninde ciege ni mzayo guka atawauga cyber gutire report form kimera kuna kitu ulipewa hizo zote alivoje mzai ni muwagwa ni mogori taritwa riu yake ni mogori hizo vitu ulipewa ulidanganywa uliza kule nilifukuzwa hati mwana we nake mwalimu nyigata damu ile nyigata kai oi mama mwalimu ucio mamu agioka utuko mamu agirire ma akijuria wo indo thome taru baba wanyu ndariku hendio athiete githi kwendia ngari ero pick up ne betiro ku ria gurite ngi we ni endagia second ungenda kugura ni ateithagia andu kwendi na kugura tu athiete kwendia githi na ria arathomithia ri waya ni mapendi atega mothe ni ngori ngori tari twari yake kai leo we agigiuka kirira ehe masithoma kibra by the way I want but nakata kuingia ndiraingira mama I really want but staki kia sawa Mrs Mugambi akikigeria kijariria no ru makijira nyume jama gitigwo makiaria kimana ni sawa tukiinuka riu ni ndamenyaga nguhurwo
baba ni ahuraga muno baba ni atuhuraga muno riu ndamenyaga riu o kama ekuhura ni marakara marie namo so Mia was ready right na uria kuri thie ona ndari ready riu guci block ndamenyaga umuthi die muru muno riu ndari ready sawa biu agiuka hwaini riu ka hwaini ndamuroraga o riu nigetha aikia o god ready ku block wanyita ahituka uguo ngahituka nake o riu jetereire to ndamenyaga ni ekoni approach ki abruptly agutheru harona muthani ekuhura ekuhura kidigo aika kurathia na guti kindu kiruta kwihariria gwika undu coki huhurwo mamona kumbe Mrs. Mugambi alimwambia asinichape what I need is counseling. Yes. Mwana dago ona mundu nanyua dawa kana fagi ha no nditeithagia ona ngimura no muhure omurage no ndaraigua ara ni drew approach egi ya mwena ungi ha gigiki sawa gigieterera he giambia riu gutwarwo counseling giamba gitwarwo kwa muthuri wetagwo Reverend Kogo hau riu ni homa hitia mabere mokeire mundu gutwarwo counseling kwi mundu thekite counseling kwi murwaru igego no rathi general riu uyu ri Kogo ri riu agara gikutariria sheng ati riu oke level yakwa so mazee ajitaga mazee so mbuda anataka uzome na utaki ngimura dio stagi karigo oru nwende hirwa ni cancel good thing let me tell you Muthoni all this while gihuthira MX diamenyaga ni MX me I was using duramenya niki urahuthira diamenya niki ndirahuthira mi na nipe too high rutu igwa Kogo ri the good thing about Kogo niwe wasigire hau ni akona cio utaramenya undu ena cio akinjuria ni iriku so nikamshow we niwe watumire tumenye ni Mandrax akorago haria Zambezi so tukenda counseling ya kwanza na makiriha marihaga ya pili misi feel kitu na sitaki kwenda tena ndio na adina thina baba matikonoga makoririria kungi na kungi riu muico ri ni erirwo horo wari riu ni umire cukuru ona guko Mrs. Mugambi by the she even refunded my dad iriria 15 arihite na report form ya kuya surgery akitusokeri ciothe so she also mentioned rehab no ruhinde ore this is we are talking about 2006 guti rehab hidio stiramenyeka ni ndo alright koguo ona baba konio ni kuagia ndo warire akiambia kirohoro wa rehab akithia kiaria na mzai fulani makiaria ngeirwo ni gutwarwo rehab okay horo mura decide ri nani ki kiro ehe ni kundu jiritwo ngikati au giteithikira ndo amwira ndendo teithio twambie hau jorwa ici cia kothi you are so rebellious yes very rebellious kwaja ru githingioria kazi ni yakwa ngimera igwa ngibangirwo guthi rehab we kukoragwo atia kazi ni yakwa kinjira rehab ni ta approved ukuringwo dawa icio ciume mutwe kwa sabangi no ikara miaka 7 ukuringwo yaku yume na mwako na nona yaku uranywa ta juice nikambiwa usijaribu hiyo kitu riu nikigweka nikapotea home riu ni kwambia ugwethwo gethwo kumbe riu pozaga kino kinyothi fulani kia beshte yakwa igwe kinya kuria ndirathi gupoza kinyothi wira-ini wene kai muthenya mwe hwaini ndi hau igwa kiona gukahituka ni aditwe undu ndikaraga ngiona tata ungi witu ahituka ngimenya muko savi mugiru kundora mwamba mwato maguka mwato matata ndikaraga go ngiona gari ya mzai highway-ini yukite uguo mwana uthiru kimenya okay na ndurathie na wacheki guys na wacheki Masinare wa baba Masinare ndio huyo shasha anaona jangli kwa barabara yani babake anakuja anajua bash kitaramba tata ndio adiramuna nioka ni agora hau kinyothini kijure masitoka githigi mura sema kijure nikiureka kukimura ni mundu jeterire tatuko biz na mgonja tu alafu nichomoke akijure ni urethwo mamu anyona marora gibe kukimura indo akinyona ndugukimera ndikino by the time twari kani kwaria bavani akinyire hau na daumire gari akijira igira gari masenge murasa digira niguka home nitakam wacha kwanza nimalize shughuli niko nayo nitakam komwira tu nitakam donireka handbrake na akiuma riu neje kiate githe tijure riu ni andu ari mahana ine kino umwe muthuri umwe muthie tu gutegerania
akinyita leo we crowd nayo ikaona kuna commotion nini huyu mbaba anakimbiza kademu aya Joma kiaje guka ameje na githungu leave her alone she's my daughter wewe kimenya mzaini muthomu ategerete leave her alone she's my daughter and they ripped me alone agaigerio gari tukiinuka tainuka ri ni manyonire na kanu ni ndanarema no uyu ni muno arafu tainuka ri riu ndeciona no nguhurwo bado ndiri by the bara riu ndimietagirira kiriu ni ndakore ndi anytime tugithie muthenya ungigirwo ndiharirie tene tunaenda rehab ni ndireigwa mani andu Ngai niko sawa ochani na mimi nikasema ni sawa tugithie twathie rehab ya Ruiru it was not more of a rehab it was more of a home kuria ciana teenagers magite ciana mathiete it's like a rescue center yes tukiaja na counselor ni nini if you want unaweza baki usaidike ni nini fine ngikiuga oko madiga no ko ni mekuigwa wegega kiuga ni sawa nitabaki medaigwa I don't belong here because these are not addicts hawa ni watu wampata watoi sawa makidiga magikinya makigora musi magutiga ukiumirere ko ngumira ko na getha means na ngeinuka kuma Ruiru magorire musi ndakinyire mbere yao ngimera by the uko misi belong na niko sawa tikwigia by the way aciari tikwigia niko sawa shule tu ndio staki mzaide kunoga oi mamuciari ma akirwo horo wa Asumbi Treatment Center ya Karen riu ni ndikire hau ngethetie biu ndirehitha guo rimwe meri naenda na chapa kitu na rudi jioni ni urathire ukahura ki o eno tap natafutana na Shaito namuliza branch ya Kino iko wapi ananisort so leo tugethia Asumbi ri niyo ndameria by the way niko sawa nyiendeni nyi ndio mko na shida riu niyo adiumire gari niliwaambia by the way ni ndi sawa nyi ndi imwaridio to drone nyuta inyu na thina mimi niko sawa kabisa and they went they were told by the way we can't force her most rehabs they don't force you unless you're willing magigithie makirikia counseling makigora gari nigimura kwaje msaidika mwaririo andu Ngai sawa tuko sawa tugithie ngiona muzai ta give up tuikara thiko kadhaa ngiona ta give up sasa tuko sawa tugithie na mbere na guikara then in September 16 2006 giro ni giro sio turathi rehab mura tena sawa tugithie Kiambu tukirugama hau Kenyatta House 24/7 petrol station ni hau magithie magikana mzayo ungi tagwo Mr Mwangi riu mama ikarite mbere na baba riu ni ndi thutha ngimenya ni counselor ngimenya ndira kurora tugithie riu tukiingira na ku theini Kiambu riu ndarorete na guku tugikinya mucie wetagwo Blessed Talbot Recovery and Rehabilitation Center ndio akoragwo kundu gwitagwo gwetagwo atia Kiambu na hau thini Kihingo village Kihingo kumenya tugithie ku hindio ni ku rehab yari twaingira ri ngikora jamaa cikarite Kasemi Sacco kiriku kadare huko andu Ngai mwenda kunde kiriu aya ngirwo ngiona haina gitigirwo thikare hau okay ikara no ngikithambia ngikiga handu ngurora wabici tondu mathie wabici na mzai matigecia ni mekundiga ngikiroria haria ngumona wega makiingira ithu tuhana jamaa ici cikiambia ku introduce ngigwa my name is so and so I am a recovering addict nimekuwa hapa for 2 months this is the change I have seen ngimenya nyinyo mwikirwa mudege okay continue moyane kaifio next one akaniambia 2 of them were my age and they had been there for a year plus umaikaraga rehab ta halfway home aciari ao maugite ona marikia program maikarage ku magathia cukuru magoka ku okay acio ru ni ndonire no tuhotane nikasikia tu story tu tunindanisha na twangu yangamoria hai wewe no orite we mundu wa Ngai ulikuwa unafanya hivyo mimi hata sijafika hapo makihistory somehow kuna kakitu kaliko kanisho by the ukitaka no uteithikire guku ungienda mana uteithikire guku tondu ni andu mateithikite tawe okay ngithikiriria ngiona mzai moka ngiwa haya good nete ntwarikadia na kada ici riu muthuri ucio agiuka etagwo Mr Mwangi akijuria Mase how are you kimura kuchonjo mzai kijana waria na thuri yake mena twaria na ni marutire wira mwega muno keep it up
aya ni andu magutaithikira guku mangitikira gucenjia ni macenjetie na ni andu ega biu akijuria riu ni ugutigwo ngimwira mano nyende pio no ndikuhota ni gacuri ndinako kanini na kau ingirikia ukunyona ni ngere okay sawa no uguo tugukiendaga na ni twagikena ni gukumenya sawa ngimwira fiti mzai mukiinuka yes my god Jesus parents tukiinuka toinuka ri simini kaka hiyo usiku na the next day no johi danjuire ndio ni wajiri kunywa johi kanini I don't know I think netada menyaga todo danyua dainuka ri netada menyaga it's my last day todo muthenya ungidokirire 20th of September then ndokirire ngira mam ndenda guthi rehab I think I want to go to rehab akejuria riu ri ni agire gutigwo riu bia ikuma ku thaici ndamwiri ati ngai ni ekuheana I just told her that ni thimu ihenya kihurira baba aruga ni kwenda guthie ona ni apakire I had already packed and that is how I was admitted in rehab 20th September 2006 at the 20th September 2006 nima tonduma I'm telling you andu aria marahuthira ndawa na aria mahuthirite it's very serious na ni marathikiriria it's funny toro ni turakena no ni juni marathoma kaundu kai no admitwo riu admitwo na dairo recommended time yakwa kuringana na assessment ni 90 days 3 months yes riu ni September hiyo no skulu thomire thiko ithatu Steph Joy riu ndathi rehab like now the whole of third term to mieri 3 dage kinya ndambiriria ndabade ku assessment ndaguthwo kindu gitagwo stopper sidano ya detox etuma mundu atebebe kukiringana na hario kuringana na irio kihuthirite twamitaga stopper tunaga andu magioka meyumitia sema mi stopper yezi nisumbua kamera ngoja wewe ugathi ugatheswo ukahwaini guchudura hotha gwika I think first week hata nilikuwa naoshwa na hemu ile tudandikirwo wadoraga it was bad but netaithagia kuruta kira system ine without giving you withdrawals yes no ugitigithia mundu nywa njohi alcoholic ona agathitima na no oragwo ni nyamu icio ona njiraga andu don't stop it immediately if you're rescuing them ona no muhe kanini then take kahora mathiru maheo detox ruto gigikwo detox gikara ugo wiki imwe mamu okire wiki ya mbere inukire akiriraga madam good no akarigwo ni kuhona hona kana no guthuka akiro if you come after 2 weeks you will see and true to her word after 2 weeks ai ona ndungiugire nenie tungiambiriria gwika therapy individual therapy group therapy na rugo githoma ku mahuthiraga 7 steps of recovery zile za AA and Narcotics Anonymous na Alcoholics Anonymous na tukiambia gwika irathi ku no rugo gikorana na andu ingi ku andu mena tayo gibe hau atumaga njo tuku tio theka muthoni ndauma njo tuku ena schizophrenia no ruwa kanywa fagi igokira biu ruwe ever he was hallucinating ona akihurwo na mahigo tuku ruo tuku taumaga nja na no nginya tungiathire nja tondu kioro kiari kianja ruo mago tuku twathiaga ndio yo tukamera ndio yo mose ndio yo tukamutwara karikia agacoka my god mzayogi hau ajiraga favorite program yake ni utabiri wa hali ya hewa na yoka ngamwita kaja kiuma kiega umuthi kurite kwari kwema Julius Ngethe Kimani I went through that we went to rehab with him arakiuga yes and blessed neruga amarathimo amen Toina Julius Ngethe Kimani yes eha live Toina Julius kwa Mwangi ati uyo araiga ati uria kwauraga aidete kipindi kiu muno guy you know we would receive people in all forms muthoni he andu mokaga mari hago ni thigari kama kuja na Mariamu amepewa ultimatum either rehab kana wohwo na kwa aria magicenjagia ange magokani arwo yani people would come in all forms mundu arehetwo ni mutumia wake he ndagitari wari hau arehetwo athugumaga wodi agithondeka andu andikagira andu kandi na gikuyu but he transformed and the worst thing ni ati andu aria othe ngithio kore rehab ni andu very sharp yes IQ iguru muno engineers maihurite ku very senior people who are there I'll not mention them twakoraga twasemanagi nao ku ciana cia andu senior meko
tukiona nginya majaji a Supreme Court he urerwo ni agutwaro rehab ona kanitha-ini ona mafather ona ko. And the best thing ni ati ko nobody judges you because you're all similar. Mwena murimu hanaine addiction. My God, addiction. Na andu ni mathiana magateithika. Kawateithikire eni mieri igana thaikarire ndagirwo ni kuma 20th December. Baba akiuga kairitu aka nikagirire muno reke ituinuke nako. Uyu baba witu uyu ngori makiuga reke ituinuke gesawa. So I was discharged on 15th of December 2006. Yes. Riu ni kuri athigo kuwega mucie ni athinjire Mr. Mwangi magioka family gikena biu ndatunguhite ndahanaga wega atia we ndaina tumakai. Riu gis January mvava uyu na mam makijethera skuru ya kana riu ngithie Kirinyaga. Riu kuna kudakorire andu mararia gikuyu kiogomu ngirigwo ni kugu abai igure kana kanini gakiure no roborire mburi bari irarira ti no rohorire mburi hari irarira ngirigwo ko tangiaria wega ndikiurauga atenga gate no roborire mburi bari irarira ikiwareke tungithombe turi githomo kindehete guku. Ruku ndathire sukuru ya our neighbor etagwo Mr. Munywa. Sister-in-law yake naye na sukuru abetie Kirinyaga private school. Riu ni kuyaririria thaici. Riu baba ndari nikirifire agithia kimayara ona ekire ahana no timugurukie sawa. Riu kono munyonere kanya ni no njokie na ni eruteire guthoma sawa. So ngigira ku form now 2017 207 gudari dekie so I had to repeat form 3 tono adina thoma ngikigira ku Kirinyaga Mary Immaculate ngithikiria form 3 githoma wega nyiterera hau good guthe biru imwe miguthe kai ni Jehovah Lord Jesus movie Botu wata mati neda tekera Eliriari Geva, Yeneda Tekera. Nila amore, io ti angelo Massimo con la neso. Ya tu miae, io te caio chiara. Boss, io che la camosara. 36 liters. Wow, di tenna sirki 50. Iso ne giri mana manana. Well, you want to sirki giri 54. Dukadaga, io che la camosara. Uguo niguo aria marahuthira irio cia mahiu cia Joy Max marakenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited. Nikayo ka muingi na guko tuthiete wega. Oh my God, ategathe boruga o haria kirirwo kiratu haria kurirwo kiratu gia cukuru kia mundu rume no ho thina wokeire mathe twina cira ni wathi Kirinyaga ndathi Kirinyaga ni uguthoma properly ni ugu catch up early wega pio ni akire ni ndari top candidate what 2008 B- ni ndatongoretie igwe mamwana magaita makatiga uthire ku ngire na Esther Mrs. Kaviro tonwe mwene skuru uromuria uru wakwa ndoi aigwira haha no ni akiritwo ate wageire B-. My God, igwe brains. Yes, mundu othe we brain umenye ngoma yuka gutega mundu. I am telling you. Yeah, emusemaga kiriu mwarimu wa Alliance Girls ajirire at the most dangerous thing ni ku handle those brains. Icio mafof twedi koragwo ku gutiro ndo itangika. B-. nego kihuteka riu ku mathabu ni ndatongoragia ni ndonagia ciana ku ngithie ngiukiria drama club ya ku haikuwa ina nini started doing it no rutwekaga ku entertain ku andu twathi festivals nini it was a beautiful school goko nakuo ri they had voted for me to become the head girl no baba ni augite wi mutikamuhe gaturwo na karikui athome tu so later is when Mrs. Kabiro told me the reason tutia kuheire head girl tondu baba augite wambe uthome otherwise you are best fit for that he mutumia aruta ko urauga etagwo Linen wa weraga timo aruta ko cukuru iyo St. Kirinyaga yes. Nice very nice ukikirekia ne thiaga ene wito oi no nakuo no kuragithirire Diego gutwikatia kuti na former school kurathiri atia nduhũthĩra kĩnjabi ndiũ ĩjitira mena kĩrathire na mbere erahingwo I think form 4 wenye wako I think hata ilifesiwa out last year the manager passed away I think that was one of the reasons so rugikirekia
na ngirikia wega piu ru urenda guthi guthomera kothiriku ni ngai at least ni ndaturaga njugaga I want to do theater arts and radio was my first love ni ndatura njugaga ngenda utuika mumemereki wow mane ndatura njugaga uguo baba akiona theater na B- it's very high yeah unatupa hiyo grade again hedio ru aciari matioereire arts yes muno udito yoeirwo muno ru ndarikia twetereire kigerio ri ngiuka Kenya National Theatre ngiambia gwika set books ndekaga na group ndarikana ritwa rioka nigukwira tukirihas twathia Arboretum gwika rehearsals yari traveling theatre twambia go travel tukiambia gwika show here and there ni tukurihwo producer gutie bia atune tukarigo kariki turagika so we were about to go to travel to Western tuthie tugeke show ku baba kiuga gutie wira tocio rekwo tondu riri nduire nguheaga feo thie rehearsal and gutie bia roka nacio akindihira ngithie ngika accounts CPA ndagithie na ndeka CPA ndang'ang'ana nayo waigira CPA shukuru ereko ndathie Pinnacle Business School oi na ni ahingirwo directors no morato bandikira message ni ahingurire yake tugeri kumurehera customer tugithoma wega CPA 1 CPA 2 CPA 3 rimwe ndakigwaga ngagia rifaro no ngagicokera ngahituka no ni undu ngoro etari hau wewe hare ha radio ni ndi hare radio na theater kabisa hau niho ndendaga ngakiyumia anyway ngirikia ngekinya CPA 4 my friend witagwo Catherine Mumbi akijira kwina vacancy guku wira-ini gwitu City Hall Annex jaikana kambuni yo itagwo ni sukuru ya thigari mathia guthomera theory ku akijira thioke mena interviews kam kuja na CV nikaenda na nikaandikwa wera eni assistant accountant andungaga ke udhuti ugianyonire na twaigiraga 7:30 am na maumaga 7:30 urari ho atia ndari ho 15,000 eni 15,000 15k yeah no ndari ho sheke magica ni akurihaga uri arenda mweri akaigwe gukore mugwanja ico gyo ni gweterera tondu ko tukwanyu guy hey talking about but you see it's 7:30 to 7:30 na workload yari kundu ku tondu mundu wina branches nyingi fiu Kenya so the workload was like this yes haga kiumia in fact daumaga muci tondu haitu ni kuingira hanini daumaga muci 6 ngakuo ni Starbucks yokaga na kuisagini kuoya andu yakoragwo hau faraini haitu 6:15 koguo 6:15 ndakoragwo hau rami mathatu igatuya tugaingira wira riu ndakinyaga tene ngamba ngaingira Holy Family Basilica ngagwa iru haya mwathani uyu wira ndauruta tondu na otherwise no we ni wamenya haria ndirenda guthi mwathani ono agwaga iru ndagwaga iru ngeramo ngaririra ngai ngamura Jehova look at this girl and how far she has come. This office is not what she wants, Jehovah. Kahoya fio. Kwa iguru ngaigira kaidio makusite Hall Annex yari oguo lift cia kwamaga heri mayaumire 7th floor ikigwa ginya 5th twetheinie ciana cia ngai na tonda waitigia njuragire ri lift ndikunjuraga mwathani akirega nani toni arona haria no ngoreini giruta wira fiyo ku tugitindikana ngiona wira ru ni twakora tukiroraga uri andu maroraga wira online ngagithinga kirora Brighter Monday ngiona hemu hindi urenda mundu Westlands arenda PA no nenda mundu ngiruta admin roles apply haya na ngitwo haya githie interview akejoria haya koguo no hote go file NSSF cia employees akwa na NHF gimirai ndurehe ona thaisi wone gugu file ro make akejoria what about bank reconciliation gimra even those ones I can do very well haya hey gimra me have done accounts yes I mean CPA 4 yes akejo haya by the way akejona ni accountant marendaga muno no uteithiririe wira wa admin gimra kitu iko how many employees do you have akejira we have how many 1 2 3 4 5 6 Kimuri, are you serious? 6 people drakurutira wira utukumwe nakareki wira kejira good when can you start gimura immediately ndirathi kuhoya rutha kuria ni ndesetwo kuigana gimura immediately kejira sawa start as soon as Monday Monday ni niekuo besa cigana ngiri 25 ndongerero 10 arafu ri ni ndiraingira wira thaa 3 ngauma 5
Nona hana ndokira gatene na ni Westlands na ni Westi Upper Town akimenya ru nini nani so huku wira no igwa ndirari kitene employees ni wadogo u ndirari kiona gateithia yake gisikigema okay hidio niguo digital yabetie gukira Jugush hidio ru niwe wariaga this is 2016 Jugush ni urakoretwa akiria ru hidio digital giona by the way tondu ni ndwire ndiragiria guthie media na andu ni manjiraga andu atarutaga wira no makajira by the way Mrs. Dani accounts ni strength yako ngimera hata mimi najua hivyo ni hinda ritari rakinya no ria kinya hinda ria ngai ria kinya uti mundu ngigiririria na ndiragwa iru andragwa iru riu hindi oni ndigire riu ndi Westland iguru ndira mother ndu ni time ndona ni time one day ngika video ngioka tene wira-ini ngishoot ka video na gitumije ke video ndenda mundu amurike mundu one keritu wake na kiheo tukahe wira wa media wa radio ngika video ya mbere so that was April 2016 video ya mbere ni yagwika atia ni kwira arume agikuyu the way you ask for sex is boring spice it up come with flowers stop asking somebody okaheri what is that you asking like that is it idadhi no ask it in a nice way. Negorumio mutandao-ini mupashoreke macie ni ndarumio muthenya ati waigire atia ndamerire spice up Kikuyu men maigaga atia maugaga ukaheri na wamulengaga kuruma yera kou ciane thabuni na nduguthira uraigire ohe muthwa ugakua rakiria we Udameraga spice it up. Come on, man. Metie wega. Flowers, chocolate. Kaudu keho. Taru ya twaira murata kwa wita Gathoni. Gathoni hai. Aja heda eto adunge fiu. Memurume. Amutwaire wa Thiongo. Na Thiongo ti muru ruga nyama njega muno. But mbona unaniambia ni dunge tukienda kwa Thiongo? Wa Thiongo si place ya kudunga. Ate thuri yake kometa ya sex atia. Ukaheri. Uraugire atia indo iria atia ukarigwo riu ni kikeu spice it up gatheba murakuaga unromantic muthuri akwira twende road trip na nyuki kumbe ni ba watwara atwara bao twerumu Joya kugurira igiri twerumu Joerum kana gaguthwa ati now this is supposed to make you aguthwa ha guoko afu agwika Joerumu riu hindi ati ni foreplay nonsense ebu mwende chure ayo na mahua gatheba ria kurehera ihua isi no tinda kinjira tejekirete mafuto ya nguo cikiria igue ciaro ciakwa even complimenting the way you compliment spice it up atumia matwaro ne ciugo matwiraga ate gikoyo gike ukona hindi odungite fiu kamufuto kau nika kunyita we badala kuambia unakaa poa ta wewe ungidironie makiuga ati muiritu murathime kona diabs maugaga ati giaku kina ndawo heire ngarai how is that a compliment Jeria ko heire giake ngara ngiriko kuhago indo njega igue yani no mama ndo dameraga meke atia my spice wamerire atia damerire spice it up kuja na tumaua kama ni chocolate nipeleke date riu aya moragia mundu uko tao ukamera siko tao akwira nilikuwa nataka kununulia lunch ukarigwo uturana Nairobi kajonio maturana Nairobi so plan a date jira so date nataka tuende tukule lunch upeleke pale upeleke dinner la villa mkule vizuri some pasture you know alafu tuende home atera ko boro atia wetao wenda kuurira raji alafu riu date yoro uguo wamwe ndure tao atega guthwa agwiko afa kurora kiundu kiho aromete kiromo agwera wakona Joerumu karibu yake tru hau ne foreplay yake riu mwiso riu hali iguru no you know that kaite na kamundu ka Rwanda and Burundi those men are taught atekia ndakio haigoko ngara urikuwa amebeba kona diab supu akona hips ati akona hips akaigate atike wei muthoni yake oheire ngara man muthoni kina ndaraugire wohere ngara kia muthoni ne kia grohoni kia muthoni ke ngara
Kio tu gai. Amekisuka huyu dem. Onatumia matiki compliment akawe. So those are the things we tell our men. Girekodi. Ndaka record ile haha ru ini uri ihurite video ini. Naona ni ndobiro muthenya wa maniuru. Ngigaikia. Tarumirio. Tenu kadretha mundu ati andu are media ini. Tarumirio ni andu online. Moga angry Kikuyu woman teaching women how to ask teaching men teaching men how to ask for sex. Gaba gimenya goko digira ni dietoria. That was April. Gimenya can you thina bere na wira wakwa mathafu. But September kaudu no kajira. Oya rigi. Ati angry Kikuyu woman. Uni dakire una agreement yakwa. Gioni arume sex. Dania. Yoka kuona agere Kikuyu woman. Na ne amara go celebrate. Ne waya. Metereire fiu. Mema, me agwe 5k. Gai, matire itheru. Arafu riu ri September ru dia kwire ngoro. September githio hiki. Ngiona tata wa keki. Ni atisa ndo hiki. Na baba uhiki ucio ndathire keki yarengagwo 6:30 kwina mairia. Na mutumia ucio ndarutire macicio gogos. Kimenya niwe nguthi gwika ka video gake. Atumia keki. Geuge exaggerate. Uria ma exaggerate aga githungu gitari ho. My children's, they are in the USA. They're in a country called Ohio. And they will not make it, so they have sent their condolences. But I'm here to cut the cake. Na tushafitwa gari. Ugago trenda. Da trendete kai wata di. No como la trenda ka. Na soga da trendete. Ora trenda kana wasoga. Chef kwa debo ndo igwa. Rutu atwa hidio rutu gya rani dio. Da trenda. He mwanake wetako mburu wa Johi wa Kigogo-ini uria wandikaga Facebook. Yes. Niwe waciire video. Nyitira hau. Haya. Ukandani na ihenya. Riu twi muteremuko. Na tutire turajia mathina ma wira. Ino no iguthie part 2. Ino ni interesting. Very. Mwanake honire. Ahetoka. Athoma CPA. God can reform someone. Oh yes, he can. He can. Na uli trip. Tukethomia mohoro. Uli trip tena. Unaweza ambia mtu anaweza tumia drugs ache unatuambia saa hizi. Sawa mama. Ate tugera tena nina wasoka mu. Back to back. Bamba. Una moru. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayoka muigi. And I'm here to confirm that he is no longer the Secretary General of UDA party. Atongoria icio marauma na kuu jamaa oka kuhurithania magucoka mathie na hizo tigwo na thina. Tunakaa kama watoto wa timu. Na tuko na serikali. Wenda kuria tiriri. Kaya aria twathurire mathire ku. Kura cito ciathire ku. Oma weigiririku no shaba. Debra Mulongo uria wendekithitio ta minister wa ugima wa mwiri eranĩire kuhitana na ungumania ruhonge-ini rou na maabitha borithi Naivasha kuhithukia bangi ya muigana wa ciringi milioni 2. Nĩirĩkĩtie kwĩhanda Munyuge. Maya nĩ mohoro ma thaa 7 cia mĩaraho ũratwamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma DSM Place we mwega. Njĩtagwo Dan Wainaina. Ndagĩtarĩ Debra Mulongo Barasa uria wendekithĩtio nĩ President William Ruto kũiyũkia ithenya rĩa minister wa ugima wa mwĩrĩ etĩkĩtie no mũhaka thirikari ĩkĩrĩre harĩ kũrũmbũiya aruti a wĩra a ikĩro ciothe rũhonge-inĩ rũu. Akĩaria mbere ya kamĩtĩ ya mbunge arauga atĩ rũhonge rwa ugima wa mwĩrĩ nĩ gĩtugĩ kĩa mũthingi kũrĩ bũrũri, agĩteterithia bata wa kũhe gĩtugĩ kĩu hinya na njĩra ya kũrũmbũiya aruti a wĩra. The health workforce is a critical pillar in health systems. All our health workers are important. The doctors, the nurses, lab technicians, physiotherapists, nutritionists, among other cadres. And let's not forget the morticians and the cleaners who are frequently forgotten. And I think it's critical to say that during COVID-19, we saw that these cadres were actually disproportionately affected by COVID-19 and even other infections like tuberculosis and Ebola. And so we need to strengthen our health workforce.
Mulongo augite ati agihitukio ne bunge ya gibũrũri ni egutigirira mitambo ya kiriu ni yahuthika makiria hari uramati wa kigena kia ruhonge rũu moroto-ini wa kuhitana na ciiko cia ngukumio. It is important that we think strategically, involve the various stakeholders involved, the National Technical Working Group, the PSs and DGs, to understand, to conduct a situational analysis and see where the gaps are. But from my opinion, I think that we need to strengthen the processes and procedures that exist. And one of the ways is through a digital platform. That way, we reduce the human-to-human interface. We can be able to track, say, for instance, how a Panadol from batch 001 gets from the national up to the patient's hand. Yeah, and so we'll be able to ensure that there is a seamless flow. So hamwe na uguo ndagitari Mulongo ni atariirie unyitaniri uria ngithagathaga gatagati ga thirikari cia matura na thirikari nene. Having open dialogue, having consultations, and coming up to ensure we understand where the national team stops and where does the county begin. Another thing that will ensure seamless flow of information and also to ensure monitoring from national level, county level, down to facility level is the health information system, a digital platform, so that the reporting system is picked up and goes to the national level and also trickles down to the facility, as well as tracking and monitoring of infectious diseases, quality of services, and also addressing the matters of corruption. Haya, nitutige na icio. Maafitha a borithi kuria Naivasha kaunti-ini ya Naikuru ni mahithukitie bangi ya muigana wa ciringi milioni 2 nyumba-ini imwe ya gukomborwo itura-ini ria Karai. Ona thengia kuhithukia bangi iyo, maafitha a borithi matinahota guikia ngono mwikwirwo munene wa wendi ucio. Wambugu wa Githinji mwandiki witu wa mohoro kuria Naivasha ari na riboti ino. Akiaria na andiki ya mohoro thutha wa gutongoria mihango iyo, DCC wa Naivasha Josiah Odongo augite bangi iyo yaiya gukorwo irakugitio guku bururi-ini kuma bururi turigainie wa Tanzania. Odongo ni ongereire kuga borithi ni mambikite mihango ya gwethana na mwikwirwo munene wa bangi iyo uri urikitie guthie riuriro. And following some intelligence information, we have been able to nab a total of 70 kg worth of bang, that is cannabis sativa, which comprises of brooms and also processed bang. This is estimated 2.1 million Kenya shillings. So Mwangi is a notorious peddler whom we have been looking for. Up to now he has evaded arrest, but we are soon going to close in on him. Oho Odongo ni arutite mukana kuri ene nyumba aria marakomborithia andu aria marekuruhania na biashara itagireire. We are going to be on the lookout. All of us, we are going to be very vigilant. We must make this sub-county secure. We must deal with these peddlers. We are not getting tired of doing so. I also want to sound warning to landlords within Naivasha and Kayole area. Do not rent your premises to people who are doing dubious businesses of destroying our children. So we are warning all landlords, do not be found on the wrong side of the law. Handu-ini ha Kameme kayuka muingi Naivasha, njitagwo Wambugu wa Githinji. Ni gatho Wambugu wa Githinji, mohoro mangi ni ciehanda thaa 8. Njitagwo Dan Wainaina. Uma woigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayuka muingi. Ungikorwo wina undu ungienda kumenyithia metha itu ya mohoro, hura thimu namba 0704 111 555. Wakinya thainya mitambo-ini ya Kameme kayuka muingi. Furahia na Star Times. Discover love language yako kwa channel zetu kabambe mwezi mzima. Furahia telenovela za kutoka kote duniani. Cheki drama ya Filipino A Daring Superhero in Dana, penzi la kipekee kwenye Unbreak My Heart. Sisimka na Indian drama ya Every Girl's Dream, ama uzame kwenye penzi la Kichina The Legend of Shen Li. Pia tazama dating show nambari 1 ya Hello Mr. Right kwenye Rainbow TV Plus saa 2 usiku kila Jumamosi. Lipia subscription yako na furahie na Star Times. Nunua DTH decoder kwa shilingi 2999 na top up ya shilingi 200 uenjoy burudani tosha kwenye Smart Bouquet. Pia unaweza kulink decoder yako na Star Times on app uenjoy burudani wakati wowote popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidijitali.
Kayo kamoige neka memefem Nekola ito neka memefem Mwena wa Nyeri na mwena wa Meru Kamemefem Right, thank you so much. Agoko ne gwa kameme kayo kamwige twina jorwa ya kothi ni gatho muno Danwa inaina. No ngenda rugambiru wega rwa thimu yaku by the way o tugithiana mbere chep chap. Yes, uratuma demo N kuri 23175. Say that again. Ugatuma demo N kuri 23175 na hau no tumiro ndobere kuma wa Safaricom umerera makinya negetha wegire rugambiru wega rwa gukeniera marako. Francis Gautaha ari muho thomi wa mohoro macio makutabiri hii mari ya hewa anasema inaweza kuwa chaotic. Koguo arega mitambo-ini sana ni gatho twina Auntie Jemima Masi Wangari. Oh yes. He reke gwire no tuthiete wega na ni ithuaya atiriri. Yes, tucoke kuri mugeni witu. Tucoke Tucokeria kamera. Atiriri Stacy tugithiaga tare peni yakwa egaka Auntie Jemima ngukuragia atiriri Kenya mbegwite maceto tutiri turamenya witire Auntie Jemima ri no wa reform pio nda reform ni warikia riu ona wina freedom ni wanjirie wira. Yes, ni uthamire kwanyu hindi ndathama haya no wina freedom wina besha. Yes, ni uthire college. Yes, ni urathi theater. Yes, uri uraigua gucokerera kaundu kau ndiraigua gucokerera. Number 1 njira mundu wambe menye triggers ciaku niki na enabling environment. Okorwo ni arata mundu ambaga kuria rehab he kindu slogan tugaga new playmates new playground. Wambe weherere arata acio. Number 2 githomo kiria ndaheirwo kuria guo Blessed Talbot ni githomo kiega biu na ni kuri aftercare program. Koguo ungeigua toraigua gucokera mundu ni acokaga. Koguo nie ni njikarangaga ngathie ginya riu ginya riu ona mwagire ndimuhuragira thimu na rimwe na event okamura ndenda guthimu githi wa ithaka wa Jeni murothi na mwigene wa mwigene wa andu aria matagucagia na ndukulu iragucio kuu we Kenya benjuke again he handu hakinyaga ginya we mwenye ukaigua we stable. Yes, fio however you remain a recovering drug addict forever. Odo we hena aspect we nayo ugithie muno you control. Yes, because me I don't know tab. Na we ni hotaga gu control munyuire waku kana muhuthire whatever yikiria. No ru he mundu unyua njohi na ndoi kumi control. Yes, ethire kana athire ethire kana athire. Koguo acio nio magwo ni gukoragwo na kindu ta kiu. You go after care ugathiaga AA ukona micemanio ya AA ya NA ugathio uguo pole pole tu. Koguo na thaicio ngeigua to kuge any trigger you go back you talk to them. Ni kuria andu metagwo sponsors agukwariria hindi uraigua ta wina kiria utindikitwo ni maica turatindikwo mwena ucio you talk to them. Njohe handu tugukinya njigweta kana ni waiguite to gucoka to muture naguo githia uria kwenda riu ri. Yes, ni washuti nyamo ya auntie. Ni ndashuti nyamo ya auntie tata wa keki. Yes, ndamikia iri ngi ya mbere ri ngukwiraga he muthuri witagwo wa Njohi wa Kigoini wandikaga tu article twega muno Facebook. Ni acite yo no akinjira thauti yari thi fio na tutigua ritwa riaku ino ndekira na ndacauta fio Moigate thauti yo ritwa na leo raiguikaga muno. Hi guys, Wangari Ngori here. Umuthirira twari horo wa tata uyu urengithagia keki. Tata ya matutishaga muno. Ndaheana qualities. No ginya kona ciana cia USA. Niwe uhana ta mutongu muno kwao na ni atishatiraga andu na gathungu na service ya ngari ndarekagia. Athie uguo ciura hiuriti uguo. Na kari uri aragi hari na githungu gitariho. Ndekaga video ndakanyorotha wega. Ndaikia ndera wa Njohi share for me. Wa Njohi share. Uyu wa Kigogo-ini wandikaga. Yes, uyu wandikaga. Video ni gutrenda. Tuma hawa sogam rekethi ta video rekethi tuhiana na uhiana ta timasta Melissa Krohe ndio alikuwa akekiraga wasoga tata wake wasoga tata wake kiga chef muthuri wake we orauga atia Melissa araruta wira mboga muno kuri TikTok twekiraga video na gathie pio da trendaga ginya Texas ate United States of America we nie dasukaga matatu go Starbucks gigota dina jet lag. Wait, come on, Stacy. You tried like that, you become jet lag. Nego thie riu uria urona nginya timasta ndu araingira thiku ici aibete uguo na America aikirite uguo ndio ndo gianyonire we. I was the mother hen of digital.
ndari akiriu ka video gathie ndaje ko ro thimu angi maranjira we want to be your manager haya you have a brand haya karigo kamuguruka nguri henaki manager wa andu nie gatakiro ndu utocio njuwi ndaje gwitwo interview cia radio haya guy Jeff kuri akinjita twathie na twari ndeka interview njega biu he muiritu wanjirite don't do interviews reke twambe tuku brand ukorwo na indo nyingi so that when you're going for interviews you have something to show ngirigo wona ni show uiritu ndo do video wewe ushai trend baka Johannesburg Dikelirikana neto riake no konda muthikiririe anyway things went well korona wa muthikiririe ni ndona gori araria it made a lot of sense todo kiria turalakri ni kwi brand urokira muthenya uga trend ugetirwo wiro kariho 10,000 andu turera guku mage manager magakwira ni nda kuyora thimu ciakwa client ndenda mugambo ngiendaga wakwa manager ni bia mari acia tuhu de ho mere de mona gasigana ne urimo kaunka undu ingihota but you see what we are lacking na nejugaga ona head twaritie na claim wa ngoma ngamwira I wish no tukona workshop cia guteithia artists kumenya uhoro wa branding personal branding both comedians musicians any form of art and presenters no kinyoga koragwo na umenye kwi brand ngimwira we ujui kitu unadu ushai shoot video ika trend when you kila mtu anakuongelelea unatuambia nini unatushow unanishow ni ngethige ka interview kadege nayo yajiraga no nenda utuika manager ihe wira akihurira thimu akijira to meet unfortunately we didn't meet ahurire thimu akija let's rain check kiriuka kuraura girona we start gonna it's not raining gemra okay gesira ni kuria kuraura kumbe rain check ni go postpone Litwa udari hudherire kuba hindi iyo mundu ajira atusema ni kama let's rain check ona nini ndathoma no good Nairobi ndaguteithia Jimmy wa UN to ne tuma tuona na please rain check mashaka yago washiri don't check let's rain check dari hudhira ria noga etwari eno gigethi na mbere oguo so when I was trending ndaririkana Radio Africa nigo ya launchaga the first vernacular station geto Giro ni tura lounge and we've been looking korado talented tawe Maria Gikuyu na no twende uke co-host Gimai. That's what I was waiting for, guys. How much are you paying me? Giro hino ginya wabe the probation Gimai. Yeah, I can probate even lie now. Let's start. Giro twende uko have breakfast show. It's even lie now. Yeah, like now we can probate. Okay, we're giving you breakfast show. Bring it on, guys. Ninyo mojigete. Kamuna cia mathabu madre akakwenda. Katari hadre tereire. Gikeheo breakfast. The hell, Mr. Elephant is the one hosting breakfast. Chokwa jurugi na washira. Nanyawira sorry. Hey. It is heavy. Elephant is heavy. No ya tumesiragia kuruzania wira nikaundu kahuthu. Tabere. Ona ine twini mwathi karugendo na gathemba. Tamwira. Nini ndaregire? Jogu. Bani wa itari ya nejo ne gukua. Second. Onake. No moni ngare. Guy. No, njukaga three everyone has his strengths na weaknesses. Ni ni ndaremirwo. Mandrai go ndabangite jokes no na tori hasaka ukari hasoka menya kana ko ndathi kuigirira taruga theba wa soka akamenya ka wigira muthoni rungu rwa metha na niguo njikaga no he do presenters mekegera mundu block nigetha timasa ndagacaini kongera yes riu ni ngirias ndatwandikite wega fresh blood kaingi hapo jitawongania nani jitawo Auntie Jemima tiene kazi gerekia kabere Karigata alizuma kimenya kawatina waka dina kage girekia gakere ding kakwaja kabatire kare mapiru we Viko igere thigira Tony Tony we wari PC ngimira wenda esteem wethire hari atigarite tegukua madingihota nilishindwa ngima ndingihota but they co-hosting there has to be chemistry gakoe karugendo karito fio no nginya mukona chemistry afu ndimweru radio-ini rita rĩa kwa rĩa mbere koguo na ndiwe jokes ya radio ri ciagwo guthia atia
to some point ona ni ndakiri na kiria ndio ura cibangagwo no nginya korwo wi more spontaneous no nginya korwo wi kiria ugithiania na trends tera comedians tondu madakura gatonya ni ndirenda guka kengeire ria tari kuhe jokes woi mutaigiranite na madamu ino ati andu murithie no nginya mumenye nake akumenye no nginya taru he uria wenjagira ukenjira kajoku gathemba ikia ona ni hana ndiraigwo kinyenjera nduri ati wa mwirire ati karinga wega gashuga kaharuruka toigwa ati ndaguthaga kajoku igwa ndeng katigwo makajokire gwika kakikaigirira konya na uanyota haui miaka mi bado sijazitengeneza no gwesiria we gwesiria abeto go host show ika he's a very good solo presenter very good true he's an amazing presenter yes tawagojiri yeah he's a very good presenter by the way gira toni kidogo iko kuna shida simu nipe drive kabwa drive kuna mtu mwingine kai kiroru to gwika ati anawe na ni ukire makijethera ruka wira girwo uguto kwe segment we mwana wangu to kwe segment no ria warumiria rume haria April we want to bring that on radio now wikaga segment ka ndagika igire gakwira arume uria magirwo ni gwika getagwo arume aitu muthoni kana muko donire anyihia biu na inukire ndimurakaru ngiona we no wanjira how do you give me something for 2 minutes talent ino yothe gutwara na niguo ndiretwo guku ina guku interview na manager we kwanza uko na manager uko na manager ya mume andikwa kazi na kwa manager eni ate geire manager na ni urajira uria ngurihia ko ndarijitie manana kono ntoigiranie na jogu gatwana go na uria macies gracias akatana saimo nakatonye good andu ameshara mitungu tugiratwara no no gige tugi akijira we wekage kau kigwanyihia tuguri warikire manana agehea go second igia thakagira 800 yeah akeheo point something point something of course wow yeah no to akinyoho point something yeah this is the main presenter point something kwaja breakfast of course you was fine good you want me to do that yeah so how much will you pay me giro wabe igire to weke mieri 3 kimurite kuriho okay then to kuigira gikiwa sawa gimenya how dekali hagi kamwe 50 na we na manager ade na manager kamwe 50 re pa wiki ile hizo ti girike magana meri mweri gide stiroka haria manana yeah gigeka mieri 3 gagicika gitwo rugiro ni tukuheri contract na turi kuri haga kamwe giri like a boy guy my lord I said oh my lord I wonder giri I did like a boy take giri creativity no yothe matoni kimera na dina manager ni ndaruta wira miaka 3 ndihagwo giri 20 tono ni kama pade like a boy giri 5 wiki boiso sigo katwedi ndari ginya na fio no ndukanaire humble beginnings opportunities kanyamu kau gariaga muthoni twathiaro ndicio makoria mwetereire gatumia kau karuma gathuri twenda gukamenya makometereire Auntie Jemima kanyamu kau ni karia arumi aitu karia piu twakiruta 3 years nie ni ngoragwo ndi mundu wendete ku advance dietiketie gucoka thutha so I want to go after this ngenda kumenya ndathi handu hangi 3 years yakinya ru Tony left ru tukireherwo a new boss Raphael after 3 years gimra muthuri ni nogire ndiona ta ndirakura riu I wish ru no heo chance ya gutuika main presenter nimenyete radio uria kuhana I can do this and that riu okoro hena chance ni no nyende kuingira ona ta freelancer akijani gwaria na munene guku ni nguigua ngikimwira I hope it's soonest tondu tikwega ni ritwa ni nenehire by then ni nyambitie rukuheo endorsements kuri oguo social media ini my first endorsement ndakirihirwo 400 we wow gai ndakira gini matandikitwo wira ndimake ati ndimarihe no re ukuri urariho like a boy 20,000 like a boy 1,000 each like a boy and another side I'm going to give 400,000 like a man I'm asking any teacher who has not been paid I pay them any people who are striking I pay them 400,000 yes ajo ngo wari wira kwa mbere toikaraga oguo
bado gekaga segment kauwe a client came and sponsored the segment client mkubwa geona kidu kinini ona hau then I pulled them makiuga turenda kuruta na radio ni na bado social media oh auntie I'm asking for who are you how do you pray because me I just pray and I answered prayers na kero to haruruke kaje kinya gweto ni ma agency ayo rameti atiki aya dameti on the lower side gyo magana matatu you know the way the economy is looking if you don't have 300 per month upcoming per month as I upcoming as IT master also know come up guy me jeka hiyo na jeka hiyo ndo mwana leo eberu no look for others who are coming up Stacy that Stacy wa digital 300 on the lower side on the lower side when 400 yes haya ado nimekuriha ni you pay good atukiruta wira haya kuma hauru ni muteremko kajia gwitwa gania ukajia gwitwa nia to a company yes ni ndagethi Masai Mara o itai ndari ndona nyamu icio kirugo itari hitio naki na ndio rihirwo mukawa mwega na wina besha mhuko yes fari aturamera on the lower side on the lower side 300 then if you want me exclusively I charge a retainer kogwa per month utaina 150 dogenyona kwega guria ngai wathanie ngai avidio no ni ndirari gikuyu kogwa ngamira so Mount Kenya yothe it's me gashagwa hindi yo agia Joey I was the queen of Murima gashagwa agia Joey hindi yo I was the queen of Mount Kenya yes camera I bring you all the clients in the Gikuyu in the Gikuyu wewe unasema nini Tawira pia wale mother hen uri aredia baya igathira Kenya yes kugweta weka tu video kwa clients munausaje collagen muredia ati na ni kundu ara kwenda collagen mahindi magire hinya kadoi mundu agia mwana mahindi tugukinya hau tajera terere yes muteremko sasa kutu kunaenda vizuri sana na wako ule ni like a boy ni uko ya show yes now towards 2020 covid happens Ludera munene ndamwira ui Rafael Makai ni madirio diona ta tuguthi na mbere those kaunyam ko droka ni kega but now I feel ni ndenda guthie level egi akijia ni twageria muno na marauga tau ni hindi marale off ado during covid it's not possible gimera ni sawa it's been real kimwadikira email ya kumira ndakirikia tugicemanie thoko egi he akihurira thimu a few days later akijira there is a chance uketa freelancer to go head drive muko host na wagura wa Githoi gimura are you serious Rafael yes I'm serious kigira kuo kama sara ni kaba bata uogerera vate yeah no re ure die mwandike de freelancer ndikaga invoice nwanyita wandika invoice ru uketa si processwo all right howo benefits employment insurance you are there. You are just there floating. But we thank God. Humble beginnings. Yes. We thank God. Yeah. Akuna insurance. You are there. You come to work. Others are coming in cars. Yes. I drop out of Warokana. Neza amire hedeo. Wabiko. Davi mwe muto. I moved out when I was 27. Imagine. 27 years. Ni wahuruka mushi we. Ndahuruka gamushi. Unhedo ndathambire. Ndaona wira ucio wa mbere wa 400. Kigura fridge, microwave, laptop. Na ngirihira website. Wewe, what are you saying? Ndagikaraga wega biu. Mandaiguaga wega. Riu ndasukaga mwe muto matatu, ndaumagira haria Karuna. House arit. Aigira. Ndio fika kigira wira. Ndina baji. Jitanaga hingurirwo. Na ni moka hikoro na mundu mani umugire. Kuguria. Huna kitu? Besi na ningekuita nikiwa nayo. Kahigurirwo ngaigira. Nikaendelea nikachapa kazi vizuri. Tuigira na vio na wagura wa Githoi. No go understand it gatheba. Do not despise humble beginning. Do not DJ Soxy. Thank you. Twaingira na vio na wagura. Ona meja waku ni aragugirorera. Haja. Meja iko aje? All the way from UK. That's nice. Thank you. Twaingira na wagura vio. Na akiamenya kwenjera. Wewe tumechapa show pale. Gukena drive. Twamiringaga karingi kawega. Twaingira na wega vio. Na I thank God tondo nona ni ndaheo wira andu magitwika leido. Yes. I really thank God. Gicoka Rafael akijira. Utaraigua ni ndiraku understand. Ndaigua hau. Hara wagaithia meja horera tacokera. Wauga to
korwo tuiguanite muigiranite na gathe riu ni umwe ni hari aguthagira na theka biu ugu gutuigiranite na wagura njigua wacoka bwiru nguhindi iyo kau kari kega Melissa ni atuteithagia aturengagira haria hena kiria twaingirano piu twagutha show wega na twaria wega then Rafael ajira want to give you another show kimura for real me akija ndenda wikage show ya Sunday yetagwo Cocktail Sunday nie ndeika sawa no guti kindu kiruta kunengerwo show irari ya mundu ni urigagwo muno ni mafans mewa na muige no they need to understand ndungihana mundu ucio ndungika rumari sahua na du wona du no ndamenyete guikara haha ona macini ndathomithagia no wagura very good gentleman ni ajitaga kanjira ukage tugeka show ugaikaraga haha o nugo mundu ekaga feda mundu ekaga o wenda rwimbo ruthake ugeka o no so me I learned the desk very fast kwa wona ni ngeheo show ni doi desk mafans makiugate mafans ukura no kunumia cocktail ilikuwa poa sawa kidem kinadu ngimenya nawe icio ndiguthoma ni gwika show ngacithoma riria ngaigua ndashika and then I decide kumithondeka eta yakwa ngitia gwika uri ekaga ngithondeka riu yakwa riu ni muharuruko maraiga atia ngime segment ithaa ria mbere ni kwirekereria ndari na ithaa ria 5 nginya 6 ndamitaga ndemano ruhu no ndathakaga kuiwa nganga undu ri undu hana tukarie gabi tukuga ru ni rwaria uragio ni family yanyu makiuga nduhana ngakimbe ona mati undu hana kuma hau tukaigira mathaa ma wendo kuma hau tukaigira ithaa ria sherehe ru mugwanja yari sherehe ru turathaka cia njohi ni njega anga wakua ni wora maisha no maya ni ithambio na ihakwo maguta we araiga atia we ngai ruruka that I used to long for that Sunday show damekaga joki au magogo joki wabno oigiraga na nie ngauma kamera ndikwamba kumuvocania kiria-ini kamekera ka gospel kanini ruga mike yaruna kuwa nimetekera ale mauga andu ni sawa maraiga ate hindi moragia Sunday gakinyari ni marie rwimbo ma fans nao ni loyal makwenda ni ugu by the way gikugia kwenda ni ugu niguo gigutwitaga wega no ningi gia kumena mwero gigakurumia proper gikurubagia anaitwaga koyo kakaenda kakakula vizuri sana no dra balance mweno wa digital na mweno ugi wa radio wetire anti Jemima niki tatoria warengaga kekiri ndamwitire anti Jemima heka ile twathomana ko college tawa wangui mamu wetagwo Jemima ni ndonaga Jemima uria ndoe ni Jemima Thiongo ni ndigwa mundu ngiati naitwa Jemima siku anaisikia so ajira mamu wetagwo Jemima ndandage mwitaka ile tuka Jemi actually nimemsave ka Jemi rugi ka show gika video yori the first thing that came to mind Jemima so I called her Auntie Jemima rumane jake jira that's a good name that is now your brand name metio guo kihingurithia YouTube ngirwo nayo ni ri hagirwo how you serious yani jikarire bia YouTube kandiha I'll show you how to open tukihingura gitwaro kwa ngoma makini advice how to protect your channel how to put it under MCS nigetha mundu ndagi upload wira waku we ngiambi kuriho ngajikuria he mundu tari murihe to be sinegi honestly ni kujuraga remember I'm an addict I can anytime decide to go back the money is good he mundu tari murihe tha isi ndi murihe but now sasa kuna balance here and there kazi kiitwa tunaenda na manager tuga pitch haya uikarire na manager waku pio jikarire nake pio ni undu mwe nani muthoni ni thikagiriria rimwe ni ndeyagwo ni guthikiriria ko no ni most of the times I will listen na ruga decide kiria guoya na kiria itekwe so I listen na tugithi na mbere na manager na tugithi na mbere na kioguo wow twatithika pio to date you have a manager I have a manager tutire turakinya to date good riu twi kuria ni wa show ni ashika pio horie heho horeria ya korora kidogo to it riu twakiruta wira fio twachapa fio social media no ndirakithie kuria verification ime happen kwa pages zote no turaria wega by the kazi imeshika ni na enjoy kabisa twagithi na mbere fio now 2021 kuna kiria mshikaji ananiambia tuongeze family nabia we na unakaa sigo aje na uko job na dola ndo ya thimi mariwaga kwani hutamani katoi ngoja atakwambia ojoe rumu
kidogo walijaribu ni Mumeru. Aliweka accent. Alinipa indathi. Alijaribu ni mtu wa class. Ako na class. Mumeru. Akasema nini? Ando makuria. Kaniambia sasa unaonaje tuongeze kamkidi? Kwani uliolewa? Zi na nani? Angalia huyo aliharibia soko. Sijaoleo. Anakwenda atia? Tunacheza huko. Hauna mtoto? Sasa hiyo sina mtoi. 2021 sina mtoi. So tunacheza huko. Iko ni situliza zabadi ya Jehova. Nyinyi mchezo wa town mnaujua. Mchezo wa town mnatabua. Mimi mchezo ati Mumeru anakuambia uko na miaka ngapi sasa hiyo Mumeru? Sasa hiyo niko na 30 what? 33. Are you serious? 33. Are you serious? Yes. Hara? Tumeenda. Sio wabere ndaugete. Tukiwa 23. Mdhoni hata wewe. Marigiti netana bagaitana hoha. Nanda alifunga vizuri mapema. Kilienda gara mapema. Kilionwa mapema. Yeye tigiraga. No nitamenyaga dako huo. Mimi nilikuwa najua by the end ndaugete dage ya mwana tene. Kuna vile nitajiblock kidogo. Nita slow down. Tono niene ni wavisi yako. Nita slow down kabisa. Naona ndaberedia. Yabagi waleke let me focus. Niga. Mumeru akwera atia? Mumeru kwa hinyaya da family kama we. Ngoja kidogo. Kumbe mchezo wa town pia ukaigia kwetu. Valentine ya 2021. Mchezo pada. Ndio sina mchezo. Goal. Nyereke make. Guy. Ikatungwa goal. Tukatinga bao. Tukaita Sport CS. Tukaenda hospital. Tukaambia congrats. Muko na mtoto. Ndio tuko kiambia kadhafari. But marriage kunaendaje? Kuna mashida pia kwa hii sekta yetu. First wife. Sekta yetu ya relationship ilikuwa na maprobu. So nilikuwa naona hii jamani kienda nayo nimejifuga for life. Shida gani uko nayo? Shida mob. For example ana shida kwangu. Na shida kwani mimi mjamaa juu. Hana kwake. Ako nako. Alafu shida kwangu. Uwezi enda kwake. Juu kuna mwingine. Unaona? Sasa mimi ndo nilikuwa najiuliza. Jumisi kifara. Una get? Na shida kwangu ananiambia ati anaishi na kazini yake. Na mza huo kazini yako haidagi kwao. Si anaweza enda kwa weekend. Sema hapana nini. Mimi nasema sawa. Ana shida kwako? Ana shida kwangu. Sawa tu tukaendelea. So nilikuwa naona hapa hakuna future. Kweli ya Mungu. Na unakaa hapo kwa nini? Sasa unajua kuna kitu inaitwa mapenzi haina akili. Roho haina akili. Wendo no gutuma mundu aringethe wega. Wendo no murumuno. Ni wendo jira mundu. Kwa thiko ici ngira go. Hii moja ingine iko huku. At any time natoa hii. Wendo no utume uringethe fiu. Me imagine ni kama uko blinded. Nduramenya niki. Urio hau. Na we mundu mugi atakwiraga ate oka gwaku niambia hapana kazini yangu tunastay na yeye sijui nini hana kwao analipa rent wapi oi mtoni nikakupeka story wewe sikupeka tutabonga hizo tupe kadogo twende mahali tuchome nikupe twende mahali tuchome tuwake kama KPS nikupe zote kai no na by the way even women should watch out no na taru drugs ure stagetaga ando mena kiria ando sharp yes aire tu bado aria meyukiriirie they are targeted by men who are like pets yes kuguni and vice versa and vice versa is men true. are providers yes you should provide not the other way around look ikiona haha kweli dara provide arakwira atia Jetia ni tona ndikio egwetia ni the first born the provider gira no arakwira atia no aroka agagiuka tugagiikararia mpenzi ya town mtoto deng kakaigia kautaramenya na mutumia dari but he didn't
Orake gauthi gwake niki. He didn't. Ndai na mutumia. No gauthi gwake niki. No igwa aranjire na kazi ni yake. Riu nie nguthi kwihatiria juga we kuzo ebu kwanza nikuone. Nione kama hii jamaa inazingo. Ye? Aikara bed sitter. Na muiki wa Radio Africa. Yeah. A whole presenter. A whole presenter. Man. And a whole presenter with a car. Yeah. Is he driving? Yeah. What is he doing? Uber. He's carrying people. Mudhoni laugh slowly. Sorry. That's a child of a person you are laughing at. No. Yeah, hey, laugh slowly. Look at the He's carrying people and charging them. Hey. Kada jaga fiyo damiona agaguruka. Damiona ni oregegwa. Ogatuye kiranda. Come to me, Mary boy. Jokireko. Yanyuaga. Alafu tumanetie tene. This is a guy I dated for so long. Riu ni gwetigira donaga ndamutiga. Anyone else who comes aroka ni undu wa ritwa. Ti atini anyenda. Ko donaga anyendete kuma tene. Atini yanyuaga. Yeah. Oh, niwe yanyuaga. Anyu kado damiroga magaigwa. Your Uber driver. Yeah. I was feeling, oh my God. Oh, come to me, Melu guy. My best friend Olivia can tell you. Dadhi akamurantira amefanya nini akajira dogo. Tam. Isitaki ujinga. Na mtext ali apologize tuko sawa. Atoka mwote kama ali apologize sasa tuko sawa. Shamsamehe. Olivia ni yakoi. Kana kaigira. From my Melo. Yeah, Live. Melu guy. Kautakirea besi sisi ya Uber. Yeah. Ile ko. Uber ni yake ama ni kuandikwa? Ni yake. Oh. Ya kidogo kutoka ilikuwa gumu. Juu hata most times bills tulikuwa tuna split tukienda date. Na date ni mimi na initiate. Wanzamani na tarea waru magai. Kaina zero kai kokoro. Ino thini muthiururoko. Wairwa karumia rume makoka tazio. Okaheo tako. Atire wairwa kapukusui. Warumagia. Ando amahoa. Kira muthoni. Muthoni behave. Nikakau. Kai. Wewe ndaga mundu rakurehera mahwa. Cause you see I'm a gifter. Yeah. Na iko a sign. Yes. Even we gift me. Yeah. Take me out. Okay, rata mwathi. So juu nimeka fuel, utalipa lunch. Na todo nikae mameru guy. Gagi katia. Kana na ndio nini date ya date hiyo. Oh, ti oretia. Matias iragia metie. We'll never tell you. Yeah. Ni oreda twende para Cascade. Yeah. Let's travel, let's go to Kajiado for a road trip, you know. Ayekera maguta. Ayekera maguta. Gakigura irio. 50-50. Tutite mukawa, tutire arara. Ndakarihe. Tuinuke athi gwakwa. Kwetu. Stacy memenyere Nairobi. Stacy kwanyu niko. Sisi ni gako. Ni karatina. We menye kada cia Nairobi. Taru nona no abigwe thukumira kairetu. Siretinda kwanyu waku. Atirere. Mama date muguthi waku. Nini? A whole radio presenter. Yeah. Who the colleagues are Maina Kageni and Shashir. Oh yes. Ses Mutungi. Masawe Japani. Joki Wamboro. MC Kajem. Kadera hora waku. Yeah. Ndegrara Kajiado. Niki na gari yake komborete. A pretty nice apartment in Lower Kabete. Almost Kitisuru. So ni kuodorete. So ati magari yako komborete ko. Komborete ko. A very nice apartment. Yeah, Lower Kabete. Near Kitisuru. Kana ni kwera roda. Yeah. Kafa kwira thabari na nakarara Kajiado. Yeah. Kana ni kwera roda. Yeah. Moyo numa. Ni mama tuine nigira mwathani. Please, wabe uhe glucose. Na demurikana uguo niguo abangite maica makwa. Nyange ajirite. Nime struggle Muthoni. I've struggled. Nime struggle. Mwathani ni tukamba gwikara na kahinda nake. Ajire. Ti dawa ti mwana kiake he mwega. Anyway, no twagithire na mbere na karugendo. Ti uria tap. Ti tap. Ti kuguthe kabuku cui. Cukuru thomere inya.
Kama alikuwa anataka nikwe tu alisangesema. Jo. Kiambu, Nairobi, Kirinyaga. Mazee. Alikuwa Mumeru. Ndasoka nikayo tena ninapelekwa Meru. Na anajigonga kwako. Na anajigonga kwangu. Na wewe unataka pilot ukapatwa driver manze. Nauliza babangu alikuwa taxi driver, bona tena unaleta kwani kwetu ni taxi hub. Na kwa baba mtoto yangu. Na kwa baba yangu kwani taxi hub. Generation cases. Generation yeah, kama kuna mtu amekalia picha yangu amuke. Nimefika niko Kameme. Amuke right now. Eure kana nikoka harafu kale gagukinya nako akia Yesi kana nikoka but she didn't make it. She passed. I had a stillbirth in 2021 and twaririe muno nawe. Thank you. Thank you for calling. Yeah. I went through a tough time in 2021. Really hidden. Kairo uraigwa ningi kurira. Ni jigwa kurira. Kaduka unikaritu. Tikaduka huthu. Tuguthi tuhatukirire kau. No atumia ni maraluze ciana. Muno and it's traumatizing. We need to address that. Atumia aria masaguritwo ta women representatives. Uhoro wa atumia gukua na kulose ciana, uhoro wa pads. Those are the things they should be tabling in parliament. I even lost a very good close cousin na kigea mwana. Oh yeah. Pole. And the baby survived. Pole. Riu kaire tu gatina gwathi atia. Aitu gatina make tutiamenyire muno niki giathire na mbere. However, judging from tondagire mwana ungi, judging from the second pregnancy, most probably it was gestational diabetes. Most probably. Okay, mwana kege shukari. Uthia atiriri riu haha ndingira ta ndagitari. Thank you so much mother ni undu wa ihinda riri wahe njukijereria tumia na mundu wohete nda. Ndathomire githomo kiega muno na njugaga mwana ucio she served her purpose. Onoko ndakinyire ati ndarenda kwariria tumia mariria Kenya no yothe mundu wohete nda, mundu ratanya kuhanda, mundu hiyo githiangite na nda yake kahinda. He wohanda ri placenta he hormones producer. True. So those placenta, the hormones, they interfere with the work of insulin. Yes. Insulin neo irregulator sukari mwilini. Yes. Kogwo hormone ici ri cithia cika interfere. Yes. So insulin handu ha kunyihanyihia sukari ri ugakoragwo wi iguru ngo ciothe. Yes. Kogwo mwana ari ya thakame through thakame ya muciari. Kogwo rira yaga ku detect ri mwana waku akoragwo akiria tari junk. Yes. Sukari ucio na ni kwa atumia mohaga nda makage na sukari kana pressure. Yes. Maciara ugathira. In fact waciara thiraga hau. Tondu placenta ni yauma hormones ni ciauma. Ege ko detectwo mwana ni anenehaga muno enda. Na neneha no eite na kodi aremwo kwiohora. So no akwenda kana no uciare mwana akue tondu mwana ucio aramenye kana ciaro ena sukari. Yes. Na waciaro ithe ndramwongithia iariti na sukari agasafa withdrawals cia mundu wa dawa agakua. My God. So we were able to detect the second one within 24 weeks. Niho mundu athimagirwo ukaheo diet no ukaheo dawa taheo glucophage ikahota gwika ati ku balance ri sukari. So oyo akuire how many months? 34 weeks. I was slightly 6 weeks to term. Ai mwana munene. Wow. Wandai kana kiuma wira ndejire wagura no nguthi live ya mieri 3 we akije hino gatovora. Unknown to me that was the same day mwana kwa hurukire. Eda. Eda. That's about 8 months. 8 months there actually. Pole. Na aruto deriro akwite like 2 or 3 days before. Yeah. It's okay. The process of healing. The process of healing. Ni donirio wendo muingi muno online. Da postire tondu ndathire break. Na andu ni manyonete nada. Oguo ni magioririe. So I went into healing, githie therapy. Ona kegucokie thutha we. Githiete therapy. Kugika video online ri ni ndambire ru cyberbullying ilikuwa bado ni ndarumio cyberbullying andu ni maragia maundu matahana matatari ukona mundu from nowhere ni uri akwa ngari hari huana u agauhana atia. So tondu diari prepared for all that zilikuwa zinani affect sana. Yes, the cyberbullying and it's crazy. Yes. Ni nyona andu makiuga no, you have to develop a thick skin. Which one? You're a human being. Yes.
hado kio kitu itakushika na hakiri sitosi wayeto we dwell on the negative ona hendo mogaga ucio ni ikareta wa kiruba umenya ni ngorato goko 15 years you know ni kagogo ka media ni weko deal now Stacy dake develop ogwo oh yes it takes time ni go shokia here and there yes dodora ni deo bullying watu kosoka no tuko there and there here and there darumio online bullies darwara gani darira kamuthoni ndakenagia andu then ukarigwo ru ni ndiramwikira tu video mukene mwanjuria ki he kiaruda bio 2019 wage depression I almost went into depression igwe almost cyber bullies nyinyi kwanza sana TikTok yes msikia hapa na unabuli mtu ukiwa huko juu ya mapera manze kitoa mimba huko mimi nikaenda aya no iwa mundu uri arwarire ha nginya ndare na mwana haha no ni ndira go support ni ndwarire no rimwe imwereke jikie ma ngwende cia kweka makoro posta karoposta reke jikie ate weka atia I had to go for therapy. It was bad by the darira ni uri waturwo ni mutwe physical pain daturagwo ni mutwe committing suicide. People are committing suicide yes. because of cyberbullying. Yes. Wewe umeamka na hasira zako na rimwe makao magi project insecurity ciao ni arenda gutwika tawe no to ndangikinya hau ri akakurumie akakurumia na ageta andu magoka magakurumia oh no nayo akora mundu akirumio nayo kamurumia andu yarumirio ki riu ngithie getha therapist tugithi tukiaria. In fact I remember my first statement damwirire my name is Auntie Jemima I make people happy but I'm not happy. Oh poor girl. Station this ya bere igiri ni kurira ndarira ukamera atia can I cry today? Yeah please cry. Kaila tissue no cidagura ya nyingi ukamera atia barakwira atia akajuria ru tukiambia guthi karugendo because I stopped feeling good about myself. Igwe ngianjia kwiyagira self esteem ikiura ngianjia kuona na ndire muthaka sorry ndakwira reke ndirumiri andu oya mahiga wikia rewe kete baikie gimena by the mundu hakinya handu karigo ugwika atia gimena biu no tukenje therapy kachira no karira akianjia njira we andikire tumarua wona uhana atia ukandika utikaini ururi he kara kangi bado gakwa karaihu gukira turia tungi ka maguru bathe muraika uria wa nyumba onake ni tugaikara thi twarie kara gakwa gakere ni karaihu gukira turia tungi ndirwekira open mucianjikira garafa ni kwenda waga open yo bathe behave yakira njira njikira open ngahua no muraika tugaikara thi nake uria wari in charge of creation ahire kara kamwe karaihu I don't see the problem. There is no problem. What is the problem? Just like and I love your melanin. Thank. I love it too. My friend Oba. Oba kwe muiru. Yes. Wow. Na demo posta gado hau makandika gake. Na hede mwana wake arathomera Canada. Na wewe uramu posti wena ko ukaria mu. Thank you. The melanin is good. Lupita Nyong'o. Thank you darling. Wangari Maathai. Wangari Ngori. Yes. Yeah. Na iru riakwa ritinoraga ndithukagiria mifuto biu Stacy the drona kore hana mbego ya avocado riu maundu ndandikaga kiandika I don't feel like this my legs they look like foka better they are thin posti igwe bogoro kiandika akora miguu ya stove igwe si stove yako na sina simamisha stove miguu yangu na inapika ugali Sidio. Hey. Ukiandika marua ngiandikira. Ukiuga atia? Ruwa kianjiko njira you need now to start affirming yourself. Andu no makwira we muthaka. Mundu rathi through cyberbullying listen. Yes. Andu no makwira we muthaka. Stacy karaburuo muno karero ati nikongereire hips. No rakwira. Ne bullies hai. Kamaguruka we muthaka. Kaitua kamurokona. Kaora kareire haho underground. Down to earth girl. Kari tugekene na ru mundu aragiuria Stacy ki imagine kahora matire kiria ni mathina mena kahora gira thabita cio tuko igakwira umesikia venye wameniambia ati miguu zangu si mzuri nisipigwe picha na tusieke WCW kama gurukaga imagine piga baadhi endelea kupiga
wacha zikae mbaya ni zao hura maguru matheri one tamwete uri arendeka tumarua okay andike you have to start affirming yourself yes anduna makwira we muthaka no ikorwo we nduigua we muthaka it cannot get there Ruwa kiaji kujia, you need to affirm yourself. Ugiokire kwa muthoni hende yo. Bafu hena ki affirmation. Githi kioroge kati ndina ki affirmation hau. Riko giruga. Haya, it is this serious. It works. It works. We andikire tundu twega about yourself. Rucine wokira uga you're a winner. Umuthi ndathie go pitch. Taru githondeka show ndathi ngokira rucine ngera mwatha ndathi go pitch. Ndathi kumera no ndreka. I enjoy, I am good enough. If they don't see the value, it's okay. It means there's another client waiting for me. Yes. Umuthi dokira dekira I am good enough. Kwanza ndirigwa wena show na Odibet ni majira. Huwa msichana tutasponsor ya hiyo show akisema kama ako nayo. Turekiri haha. Ni mugai wakwira. Mugai ti mwethete. Tweke tuthi. Toti hara ina. Eke ithi gai. Mugai ti mwethete. The founders. Good. Arato thikiriria kodo diaspora. Ni muri hitu ri. Garo yo muthi nekete muhore. Misara ya muri rekete muhore. Garo ya. Kete muhore please. I am telling you. Yes. Mwana uyu urathigithwo guo uthiete depression urenda kwiyandikira ri. Yes. Ni maramenya ona no acoke drugs ine. Ni henya muno. They don't know your story. But the people don't know your story until Diwe ni juga don't mess with someone. Tiga gotido tiga. There's someone ndonire makendeka o kipara agasijui macho inakaa nyoka sijui don't shut up. He muthuri murata kwa muno the father to my child ajirire horo wa beauty no horo wa handsomeness re. Tondu mundu no akwira we musongi akwira we musongi compared to who or to who hata kere beauty standard ko igitwo tino ginyo hane Stacy kano ginyo hane muthuri. There is nothing, we are all unique and beautiful in our own ways. Bote jogu ni muthaka ogwa hana tia riu niki murage wa muda ogwa dansaga sawa no anyita yeah no ni dina gondo ni gwikena yeah no rumite ko mundu no you know amenya haguthekera oria mundu hana you're beautiful in your own way kogo tiga ikwira mundu hitu nduri muthaka we simsupu compared to who unataka nikae nani ka wewe mundu agoka kwira he nyumba yako wewe unakaa shosho ya nani shosho yako anakaa hivyo kweli mashosho wanafaa kukaaje you know kogo horo wa beauty re hatire gutie standard yes we tobeto everyone in their unique way and in the likeness of God. True, yes. You know, you're fearfully and wonderfully made. Ogo, affirm yourself. Akoni na iko cyberbullying. Affirm yourself every day. Where you're good enough. Ogo hana. Ogo hana dogi hana. Especially body shaming. Body shaming, skin color. Yes. We still fight for our black girls even today. Need you know where did you do? I need to eronia zaka. No, it's not. It's not. No. We are all beautiful in our own We are all beautiful. Ways. Yes. Yes. Ogo, affirm yourself. If people are bullying you, oka understand your mena issues. Mararigo. Oyo muiretu hana tani ahotete ate gukinya hau tangikinya. Yes. That is how it is. No, that was my first encounter with therapy. How no dakire therapy na ni adeithirie muno. I keep going back. Yes. Ona da lose mwana dathire therapy with the same lady. Githie therapy wega, githie gicera na guku njororoko dio njororoko ni guthaka ugu. I took a whole month, went out, girekia gisoka wira. Riu ni wacoka wira ndacoka wira part 2 loading tondu tutirenda gutengeria horo uyu kwanza how bullying guy tondu tutakire riu turajia nginya riri haha melori twiko ni twacoka wira ni twacoka wira ri haria ndina mwana ri miru ri mudoni kora ndwara kuno horo guti mundu Toire tutigocambia matutigo TikTokers left no I don't care talkeni imagine it's my story I don't care acha tuambie TikTokers tokeni mwache Melissa akina mwache Melissa akina Nyadarwa san we know them Kororia wale mnachukua ya YouTube we are going to flag you we are protecting this radio made through a rot na tutaki mumuburi ni washoka ndashoka wira my male fled now my male friend right before I think day kedo 6 asa July Feb March April May June around 5 months he went quiet haya muthoni ureke ndirumirie this is my relationship oya mahiga joy itugo oya mahiga wiki it's your relationship it's my relationship my male guy ngirigo he kada ya githiko kaya yuo uba na ndiroiga ndimiteithia ngo njui thigari nyingi
Niĩ ndagĩthiĩ na mbere na karugendo gakwa. So Modo relationship ino ito yari na mathina maingĩ mũno nĩ ngwĩrire. So we were on and off. Yes. On and off. Ona mwana ũyũ agĩũka we were on and off. Nĩ ona twari off twakoretwo twatuĩka on hanini akĩingĩra na twathiana mũno na ndeno nĩ athiĩ silent. So ithuĩ tũkĩgiana ũguo tondũ ndonaga hatirĩ future. Koguo hena mĩena ĩngĩ bado njikĩtie neti na tũrĩkagia odibet nĩ manjetereire wakaniaru Shusha nyavu yes mwĩhoko no nginya ũgaikia o harĩa neti yaku ĩrĩ kate ĩrĩ capture na Christine etagwo Shusho egũkũ kata cio Finsco Africa good kũrĩa groove thika Sunday rĩu koguo he neti ũgĩikĩtie tondũ ndonaga hatirĩ future ũguo ndamenyaga mimi nikivaibishwa na msee na vaibika una get na get so kumbe kuna side ingine msee yako allowed in the town na anababika na kaka girl haya ka melanin but amejua kakona ball sautadu sautadu mimi nadali na stori zangu na mshow mimi sizikuwekelea akoja mimi na come clean na mshojo iko hivyo umejero jamaa mitambo ile uko bwekaga tuko twekaga no ine gwikora mtu ujipata kwa situation hata ukamwona ate Mr. kuekelea siwezi kuekelea turi andu agima ni mukai mukinyire haria eni na makafio alikuwa kagwathi atia kare atengera atia abotige ndoria terere Sisi bakire ndoria terere Melo alinyamaza. Wewe unajua hii mapo imezoea bake. Yeah. Wewe uliendelea tu kuvuta bake na huyu zizi. So hatukuwa tumefika huko. Ilikuwa tumejuana. Mimi pia si sampuli sasa ingine me behave. Una get. So tukajua nikamshow kuko hivi na hivi na hivi, shamba nikaa imejaa. So kidogo uwezi palilia. So tujue vile hii story tutacheza na mpalilizi habongi amenyamaza habongi ni kama points zimeisha so tukaendelea tu kuongea nini by the way they are good men out here yes thank you au kwena ayoru they are very good men thank you out there gemera onoko tutigweka ate because me I'm not diretha kehiko kana not looking for marriage let's just be friends wacha mimi nimalizie aka story kangu mtoto azaliwe we will see where to go ni second born first born nikiwa na hiyo ball ya first vile tu kataenda sasa but for now I'm not looking for anything serious already niko na baggage kenya bed deal no horoyo dere mwana nini tukue tu mabishi sawa oroigwa ne senior presenter yes tugethi na mbere na horo wito kadere ne kirire ona wa mirama rekirire na ndakiwa sawa tugethi na mbere nini mimi am ready haya leo nao ri ndandikwo bado kwa ndio freelancer adirikana so dagi ya mwana ucio akuari I was in fact this other guy is the one who took me to hospital todo mwana ucio baba mulezi yes tie kumwita uguo behave yourself Muthoni I'm a senior presenter let me behave you have the biggest mid morning show behave girl true dainoka naigwa ndera wagura ni nguthirutha akamaka muno ndakinya tam dainoka ri mai makwa makibreak ngimakangirigwo niki adikinyetie tam anyway ngihura thibitari ngihura midwife ndagitari wakwa gaina akija you need to go to hospital immediately tono korwo ni membranes ya fracture or something ngithi thibitari so nikapigia urafiki yangu we are still friends kema I'm so sorry for calling you in the night no derwo thibitari please come take me tondu ndaigwa kaundu gatari sawa tugithie nake ngikinya riu niguo you know they first check the heartbeat makirora niĩ notice ni mara struggle ku capture heartbeat ya mwana riu ni ndamwiraga tukiaria ngamwira my biggest fear is CS ni ndendaga go push akija dukaikuma no corona ni CS but I'll be here for you so just go through the process good guys man they are good baby thank you bless him yes thank you gero tokwamba gutuma agent kiria itagwatia emergency ultrasound wa biororwo 2D githie riu day 2D ni goderirwo unfortunately there is no fetal activity baby is dead yes baby is dead and I broke down nake arigirwe gwikatia
whether he was so confused down ile uma ajathire kurira aura ajiraga later auragia guy why at this time I've just known you, we've just become friends, why me niki dark kuruda hiyo burden hiyo. Hold on todo netu na part 2 guy melo guy awaumba guy eko digo kwira turugie itha tutiracoka ne next guy. week that's day guy mojo hore ndo wa mugai ndo hodi bed mugai eko thaici ubagai ne kirire digo kwira wendo ururia wihuka kari hindi twambia muthoni katuthiete handu. See you tomorrow. See you guys on Thursday. See you guys on Thursday. I'm Auntie Jemima. It's been Lil. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi.